Аа. За тэгээ нэг ийм юм байдаг гинэ. Библиэлд болохоор ийм Библийг хитгэе Библийг өмчлөхгүй байх хэрэгтэй гэснээр тийм агуулга байдаг гинэ. Битгий өмчлөөрэй гэд. 네, 오늘은 욥기 20장을 공부하기 앞서서 성경에 취하지 말라고 하신 말씀을 한번 살펴보겠습니다. Хэдүүлээ Йов номны одоо энэ 20 дугаар бүлгийг сурахаас өмнө те эхний удаадаа за тэр агуулга байдаг те Библийг өмчлөхгүй шүү. Битгий өөрийн болгож өмч болгоорой гэсэн энэ агуулгаар нэг жоох ярилццгаая. 먼저 첫 번째로 성경에 보면 술 취하지 말라 하는 말씀이 있습니다. За эхлээд Библиэлд харах юм бол болохоор архинд бүү согтуураарай гэсэн утга байдаг тийм. 에베소서 5장 18절. За Эфес номны 5-ын 18 дээр байгаа. 거기 보면은 술 취하지 말라 이는 방탕한 것이니 오직 성령의 충만을 받으라 그랬습니다. За архинд бүү согтуур энэ нь завхаарах зүйлийн эхлэл болдог тул харин одоо яахлаа гэсэн агуулга байж байгаа. 사람이 이제 술 취하게 되면은 자기의 그 통제력을 잃게 됩니다. За тэгэхээр хүн архинд согтуураад ирэхлээр өөрөө одоо нөгөө юм өөрийгөө захирах чадваргүй болчдөг. 그리고 판단력이 흐려집니다. Тэгээд одоо бас альва зүйл дээр сайн мөг дэнслэх дээрээ ч гэсэндээ ингээд сул болж эхэлдэг. 그리고 방탕으로 이어지게 됩니다. Тэгээ бас аль энэ завхар руу ингээд шилжиж эхэлдэг. 이렇게 그 취하게 되면은 자기의 이성을 잃어버리고 판단력이 흐려져서 일을 잘 처리할 수가 없다는 것입니다. Тэгэхээр хэдүүлээ одоо нөгөө нэг завхарлаад ингээд эхлэх чинь нэг одоо альва зүйлээс сэжүүр нарих болоод ингээд цогтоод ирэхлээр чинь нөгөөх нь хөөрөөд идэг гэсэн үг нь тий. 이제 감기 드셨나요? 목소리가 좀 안 좋으신 것 같아. Ээ. 네. 그래서 성경에는 술 취하지 말고 대신 성령의 충만을 받으라고 말씀하고 있습니다. Харин Библиэлд юу гэсэн байгаа гэхээр та нар архинд бүү согтураа эсрэгээрээ жоохон сүнсээр дүүрээч гэж хэлсэн байгаа. 그다음에 두 번째는 탐심을 취하지 말라고 그랬습니다. Тамшим. За хоёрт нь болохоор шунаг сэтгэл бүү автаарай гэж хэлсэн байдаг. 누가복음 12장 15절 말씀입니다. Лог номны 12-ын 15 дээр гэж. 네, 거기 보면은 예수님이 하신 말씀인데 삼가 모든 탐심을 물리치라 사람의 생명이 그 소유의 넉넉함에 있지 아니하니라 그랬습니다. За энэ дээр ингэ чинь эзэн Есүс юу гэж хэлсэн гэхээр алив шунлаас өөрийгөө хамгаалж болгоомжлоо. Хэн нэгний амь өмч хөрөнгийнх нь хангалуунаас хамаардаггүй маа гэсэн. 이게 골로새 3장 5절 말씀에도 보면은 그러므로 땅에 있는 지체를 죽이라 곧 음란과 부정과 사욕과 탐심이니 탐심은 우상숭배니라 그런 말씀했습니다. Бас Колосой 3-ын 5 дээр харах юм бол ийм үг нь тиймд та нар газар дээр хэрэгтнүүдийг өвхүүлээ. Энэ нь садар самуун, бузар булай, тачаал, муу хүсэл, шунхайрал болох шүтэн шүтэх явдал юм аа гэсэн. 그러니까 욕심을 부린다고 해서 모든 것이 다 되는 것이 아니라는 겁니다. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо нэг өөрөөр хэлбэл би альва зүйлийг шунж хүслээ гэд бүх зүйл болно гэсэн утга ерөөс биш. 재물도 하나님께서 붙여주셔야지 자기가 아무리 노력한다고 해서 재물이 모아지는 것도 아닙니다. Эд хөрөнгө ч гэсэндээ эзэн бурхан өгчээч авдаг зүйл болохоос хүн хичнээн хичээгээд бүх юмыг болгочихно гэсэн юм байдаггүй. 이게 재물 얻을 수 있는 능력이나 또 건강도 하나님께서 허락해 주셔야 재물도 얻을 수 있는 것입니다. Тэгээ эд хөрөнгө гэдэг зүйлэн дээр эзэн тэгээ түүнийг олох хэмжээний чадвар, эрүүл мэнд, тэгээ нөхцөл байдлыг бүрдүүлж өгдөг. Тэгжээч тэр зүйл ингээ олддог байгаа. 그래서 이 모든 탐심을 물리치라고 말씀하고 있습니다. Тийм болохоор альва дэмий шунлуудыг ингээ хол байлгаа гэж хэлсэн байна. 이게 대다수의 많은 사람들이 바로 두 가지 죄로 인해서 상당히 망하는 길로 빠지는 경우가 많습니다. Ингээ ихэнх хүмүүсийг харах юм бол хоёр зүйлээс болоод ингээ сүрч харагддаг юм. 그 하나는 교만이고 또 하나는 탐심입니다. 욕심입니다. Нэгдүгээрх нь бардамнал, хоёр дахь нь болохоор шунал гэдэг юм. 예, 교만하면 하나님께서 버리시고
겸손한 자는 하나님께서 붙들고 쓰시는 겁니다. Бардам байх тусам эзэн а, одоо бардам байх тусам эзэн эзэнд хаягдах нь амархан тий. Харин а, даруй байх тусам эзэнд хэрэглэгдэх нь бас эзэнд хэрэглэгдэх болно гэсэн. 그리고 욕심을 버리고 하나님께서 내게 현재 주신 거에 대해서 만족하는 그런 신앙을 가지고 나가야 됩니다. Тэгэхээр бид нар яах ёстой гэхээр м, аливаа зүйлийн шунал гэдэг зүйлийг орхиод зөвхөн эзэн бурхантаараа ингэ сэтгэл хансан ийм одоо сэтгэл зүйтэй байх нь их чухал байна. 이게 성경에는 이제 그걸 자족이라고 말했는데 스스로 만족하다고 여기는 거, 자족. 자족을 Өөрөөр 가지는 хэлэх юм бол Библиэл дээр юу гэж хэлдэг гэхээр би өөрөө ингэ сэтгэл ханах тий ийм байдал их чухал гэж хэлж. 그런데 Хайгаад 사람은 сэтгэл ханах гэсэн. 누구나 다 욕심이 있기 때문에 현재 지금 자기의 삶보다 조금 더 나아지고 좋아지기를 원합니다. Тэг хүмүүс яадаг гэхээр яг одоо нөгөө нэг хүмүүсийн хүн болгоод ийм шунал байдаг учраас яг одоо байгаа байдлаас би дахиад жоохон сайжирмаар, дахиад жоохон олмоор, өсмөр ингэ санагддаг. 근데 그런 마음이 있는 것은 뭐 누구나 당연하겠지만은 그것이 지나쳐서 그런 그 욕심으로 모든 것을 얻으려고 할 때 거기서 부작용이 생기는 것입니다. Тэг мэдээж хэрэг тийм одоо хүсэл тэ сайжрах юмсан гэсэн хүсэл байх хэрэгтэй. Гэхдээ тэр нь одоо цензуртай байх ёстой байтал тэрнээс илүү нэвтрэхэд аваад явчлаарай болох болчих. 현재 하나님께서 내게 주신 환경이 나에게 가장 적당하게 주신 줄 믿고 거기서 겸손하게 하나님의 말씀대로 나가면은 하나님께서 필요한 대로 채워 주실 것입니다. Тэгэхээр бид нар харин одоо тэ сэтгэл зүйн хувьд ч тэр маш сэрэмжтэй байж тэ эзэн бурхантай харин даатгаад тэ эзний хүслийн дагуу хийхэд эзнээс ингээ хангагдах болно гэсэн. 그다음에 세 번째로는 그 이웃의 것을 취하지 말라고 했습니다. Тэгэн гутаа одоо бид нар хуршигөө зүйлийг ч гэсэндээ тэ бид нар анхаарах хэрэгтэй гэсэн. 출애굽기 20장에 보면은 10계명에서 제8계명에 도둑질하지 말라 이렇게 말씀했습니다. За юу Гэтлэл номны 20 дугаар бүлгийг үзэх юм бол 10% байгаа тийм. Тэгээ тэрний 9-ийг нь харах юм бол битгий хулгайлаарай гэсэн хэсэг байна. 이게 남의 거를 취하지 말라는 뜻이죠. Өөрөөр хэлбэл бас бусдыг өөрөөр хэлбэл тэр чинь бусдын зүйлээр битгий анхаараарай гэсэн утгатай тийм. 그 10계명의 Хүн 또 бол 마지막 마지막 계명 10 번째 계명에서는 내 이웃의 것을 탐내지 말라고 그랬습니다. За тэгээ бас 10 дахь зүйл дээр ихээр чи хуршийнхөө зүйлсүүд бас битгий санаарай гэж хэлсэн тийм. 사람이 남의 거를 더 좋게 보는 경향이 많습니다. Хүн яадаг гэхээр хүний имийг харахтаа илүү нөгөө нэг сайнаар сайхан гэж хараад байдаг тийм. 그 한국 속담에도 보면은 남의 떡이 더 커 보인다 그런 말이 있어요. 남의 떡이 더 커 보인다. За тэгээ солонгосын ийм нэг зөрс зүг гэдэг байхгүй юу? Тэрний хэлэхээр бусдын талах илүү том харагддаг гэсэн үг гэдэг. 이게 남의 거를 더 좋아 보이고 남의 것이 갖고 싶어 하는 그런 마음이 있기 때문입니다. Тэгээ тэрнээс харах юм бол яадаг гэхээр хүмүүст өөрөөт нь байгаа зүйл байгаа гэсэн чинь бусдынхыг илүү харах гэдэг ийм одоо тий илүү бусдынхаа санаарахдаг ийм одоо сэтэл хүн болгоод байдаг. 사람도 보면은 뭐 가령 예를 들어 부부 간에도 남의 부인이 더 예뻐 보일 수도 있고 이런 경향이 있어요. 남의 남편이 더 멋있어 보이고. 이게 남의 걸 탐내지 말라는 겁니다. Яа. Тэгэхээр яг эхнэр нөхрийн хувьд ч гэсэн тийм байдаг гинэ. Зарим хүний зарим нөхрүүдэд хүний эхнэр гоё харагддаг. Зарим эхнэрүүдэд хүний нөхөр гоё харагддаг. Хамаагүй дээр харагддаг. Чамаас дээргээ яриаддаг. 이게 내게 주신 것이 가장 좋은 걸로 또 가장 적당하게 주신 줄로 믿어야 된다는 것입니다. Гэтэ бид нар эндээс мэдэх ёстой санах ёстой зүйл нь гэхээр эзэн бурхан яг надад зориулсан хүнийг л өгсөн байгаа гэдгийг санах ёстой. Яг зүйл надад зориулсан зүйлийг л өгсөн байгааг санах ёстой. 물론 뭐 여기 계신 분들은 다 그렇게 믿고 계실 줄로 믿습니다. Тэгээ энд байгаа хүмүүс те одоо энэ хичээл сурч байгаа хүмүүс л бүгдээрээ одоо тэр талаараа л аль хэдийн мэдлэгтэй байхаа гэж гэж итгэж байна. 네, 다른 사람이 아무리 잘하는 게 있다 할지라도 또 하나님이 내게 주신 은사가 있고 또 남에게 주신 은사가 또 다릅니다. Тэгээ бурхан бүх хүмүүсийг ижлэхэн хайрладаг. Гэхдээ
Хүн болгонд яг ижлэхэн тослогоос өгдөггүй шүү дээ, тий? Өөр өөр тослогоо өгч болдог. 근데 남의 거를 보고서는 시기하고 질투하고 욕심내지 말고 하나님이 내게 주신 은사에 대해서 감사하고 그걸 통해서 믿는 일에 귀하게 쓰라는 것입니다. Гэхдээ тийм болохоор бид нар бусдад өгсөн бусдын авсан туслахыг хараад пүү паа гэж баярлахаас илүүгээр тий санаашрахаас илүүгээр надад өгсөн туслах нь юу вэ? Эсвэл надад өгсөн зүйл нь юу вэ гэдэг дээр анхаарад түүндээ талархаад түүнийг гоё дэвжиж өсгөөлөх хэрэгтэй. 그래서 술 취하지 말고 탐심을 취하지 말고 이웃의 것을 취하지 말라 이 세 가지를 말씀을 드리고 이제 Мгм. 시작하겠습니다. За тэгэхээр хэдүүлээ одоо тэр нэг Библиэлд нэг болохгүй өөрийн болгож болохгүй гэдгсэн те энэ гурван агуулга нь болохоор энэ юм байна. За арх гэдэг зүйлийг өөрийн болгох гэдэг чих хэрэггүй, шунж болохгүй те. За хоёрт нь болохоор шунал бодолтой илүү ихийг авах гэсэн дээр шунж болохгүй. За гуравт нь болохоор бусдын зүйлсүүдийг харахтаа тэгээ санаашраад өөрөөтөө харьцуулаад ингэж байж болохгүй. Гэдэг ийм зүйлсүүдийг бид нэр өнөөдрийн нэг хэдлээ хичээл эхлэхээс өмнө бас бодцгоё гэж. 이 한국에 이 복음이 들어온 지가 한 200년 정도가 됐는데 참 한국에는 그 짧은 기간 동안에 교회가 참 비약적으로 많이 늘어났습니다. 음. 어, 그래서 뭐 한국에 약 한 4만 교회 정도 된다고 추정을 하고 있습니다. 어, 그 언제 이후로라고요, 목사님? 한 200년 됐어요. 한국에 그 기독교가 들어온 지가. 아, 천주교 말고 기독교. 벌써요? 200년이요? 1890 몇 년이니까. 아, 1890 몇 년. Солонгос нөө нэг 1890 онд буюу одоогоор харах юм бол нэг 200 жилийн өмнө христийн шашин орж ирсэн гэж үздэг гинэ. 그런데 Тэгээд 그런 한국에서 그 전 세계로 그 선교사를 파송을 했는데 지금 선교사로 파송된 한국 국적만 해도 21,621명이나 된다고 그래요. 작년 통계로 21,600 21명. 21,621만. 예. 2024년 통계로 보면은 Одоо 2024년 통계로 예. юу яасан гинэ? Нөгөө нэг 200 жил болсны дараа 그래서 혹시 교회가 총 몇 개 정도 설립됐다고요? 정확하게는 알 수는 없고요. 네. 대충 추정하기는 한 4만 개로 추정하더라고요. Тэгсэн 정확하게 чинь 알 수 тэр 없죠. хоорондоор одоо энэ 200 жил өнгөрөхөд ойролцоогоор 40,000 орчим м, 40,000 орчим чуулганд харагдсан гэж үздэг гин. Тэгээд 2024 оны байдлаар харах юм бол а энэ чуулгануудаас гадаад руу сайн мэдээг тараах гээд илгээсэн хүний тоо гэсэн чинь 2024 оны байдлаар 21,621 хүн байна гэнэ. Одоо сайн илгээлт хийгээд явсан гэсэн. 복음을 받아들일 당시만 해도 한국은 굉장히 못 사는 나라였는데 복음을 받아들인 후로 참 이렇게 하나님을 열심히 섬김으로 인해서 하나님께서 복을 주셔서 참 비약적으로 이렇게 발전했는데 이제는 우리가 복음을 받아들인 나라에서 이제는 복음을 전해주는 나라로 이렇게 선교사가 무려 2만 1,000명이 넘는 그런 선교사를 파송하고 있습니다. Аа. Амен. Тэгээ магадгүй тухайн үедээ анх тэр 200 жилийн өмнө сайн мэдээ орж ирж явах үед үнэхээр ингэ нэг хэцүү нөхцөл байдалтай тий маш тийм ингээ ядуу ийм улс байсан. Гэтэ тухайн үедээ бусдаас ингээ авдаг ийм л улс байсан байгаа байхгүй. Харин түүнээс хойш сайн мэдээ орж ирснээс хойш хөгжөөд тий эсрэгээр буцаагаад ингээ бусд руу өгдөг. Тэгээд альва зүйлийг өгдөг, эд хөрөнгө өгдгөөс гадна тэр 21 мянга гаруй хүмүүсийг хүртэл ингээ сайн мэдээ тараахаар ингээ илгээсэн ийм улс болсон байна. 그러니까 제가 이 말씀을 드리고자 하는 것은 몽골도 이제 복음을 이제 받았으면은 음. 자기들만 믿고 끝날 것이 아니라 이것을 이제 또 아직 받지 않은 그런 전 세계의 선교사들을 파송해서 복음을 전해주는 그런 나라가 됐대 하나님께서 풍성하게 복을 주실 줄로 믿습니다. Байна. Тэгэхээр иймэрхүү одоо энийг ярьж байгаа шалтгаан нь юу гэхээр Монгол ч гэсэн одоогийн байдлаар хэдэл харах юм бол
сайн мэдээ орж ирээд ингээд явж чинь тий. Тэгэхээр бидний хувьд яах вэ гэхээр сайн мэдээ орж ирээд а, хүлээж авч байгаа гэвэл хэдүүлээ бас буцаагаад бус руу ингээд дамжуулдаг тий. Бус руу өгдөг ингээ илгээдэг ийм улс болсноороо илүү нөө эзний өмнө тий ёроолтой байх болноо гэдэгт итгэж байна. 이 전 세계에서 이제 선교사를 제일 많이 파송하는 나라는 역시 미국입니다. Мгм. Америк нэгдсэн улс гэхэд дэлхийн хувьд харах юм бол одоо нэг өглөөний ярьдаг шиг нөгөө уулсын дээгүүр сайн мэдээг ингээд дамжуулдаг тийм үзэсгэлэнтэй тийм хүлтнүүдийн хамгийн их тоогоор Америк ордог гэж шүү. 그런데 인구 대비로 볼 때 제일 많이 파송하는 나라는 역시 한국이라는 거예요. 왜냐하면은 한국은 인구가 5천만 명이지만은 아, 미국은 3억이 넘어요. 3억이에요? 그렇죠. 3억이 넘다 보니까 그 인구 대비로 하면은 한국이 선교사를 많이 제일 많이 파송하는 나라라고 볼 수 있다는 것이죠. Гэтэ яг нэг юм байна. Америк нэгдсэн улсын хүн ам чи 300 сая давцсан юм биш үү те? А яг нэг хүн амынхаа тоот ингээ харьцуулдаг штеп. Харьцуулсан юм судалгаагаар хэрвээ харлаа гэж үзэх юм бол одоо хамгийн их тэм нөгөө сайхан хөлтнүүд хаанаас гарсан гэхээр Солонгосоос гарсан гэж үздэг гинэ. 이게 한국은 전 세계 171개국에 선교사가 파송돼 있습니다. 171개국. 네. 음. 엄청나잖아요. Солонгосоос одоо дэлхийн 171 улс руу илгээлтийн эзэд явсан байгаа гэж. 이제 거의 뭐 안 들어간 나라가 거의 없다는 뜻입니다. 그러니까. Тэгээ шууд утгаар харах юм бол бараг ороогүй улсууд ер нь ховор байна тийм ээ. 예. 이렇게 복음을 전할 때 하나님께서 복을 주시고 또 풍성하게 해 주시는 것을 믿으시기 아멘. 바랍니다. 목사님 그 혹시 질문 하나 드려도 될까요? 네? 혹시 질문 하나 드려도 될까요? 여기 진 혹시 171개국이라는데 최초로 어느 나라로 가셨는가요? 최초로? 네. 그건 잘 모르겠고요. 제일 아 많이 파송된 나라가 인제 주로 아시아 국가예요. 아시아 제일 먼저 국가. 아시아로 가겠죠. 예, 아시아로 제일 많이 파송됐죠. 아마 яг нэг 171 улс гэдсэндээ би нэг хамгийн анх нөгөө аль улс руу явсан бол доо гэж бодоод лавлсан чинь тэрийг бол сайн мэдэхгүй байна. Гэтэ Азийн улсрууд руу хаа гэж бодож байна. 이 아시아로 파송된 그 선교사가 12,889 명이라고 그래요. 그러니까 거의 음. 58.6%가 아시아 지역에서 선교를 하고 있다는 겁니다. Мгм. Одоогийн байдлаар нөгөө нэг 21,621 хүн байгаа шүү дээ. Тэрнээсээ харах юм бол 12,889 хүн нь юу гэдэг юм шүү. Азад байдаг гэдэг. Аз руу илгээгдсэн байдаг гинэ. 정말 뭐 미국 북미나 유럽이나 아프리카나 중남미나 중동이나 남태평양이나 뭐 기타 거의 뭐 안 들어간 곳이 없을 정도로 이렇게 선교사가 한국에서 많이 파송돼 있다는 걸 알 수가 있습니다. Мгм. Тэгэхээр одоо ингээ харах юм бол тийм олон олон одоо Америк байна, Солонгос байна гэх мэтчлэн сайн мэдээг урьдчилаад аваад цаагаад тийм одоо тэр дэлхийн хязгаар хүртэл дамжуулахын сайн мэдээний ажилд оролцоотой явж байгаа олон олон улсууд ингээ байгаа гэж үлгэр жишээ. 그러니까 이제 여러분들도 몽골 분들도 지금 복음을 받았으니까 이제 복음을 이제 받아서 먼저 자기들이 믿고 이 복음을 이제 또 부지런히 전 세계에 전하는 그런 민족이 되기를 바라는 마음에서 제가 이 말씀을 드린 것입니다. За тэгэхээр одоо бас тэдгээр улсуудын араас нь тий Монгол ч гэсэн бас мөн ороосой тий гэсэн ийм хүсэл тий ийм эрмэлзлийн үндсэн дээр та бүхэндээ эдгээр мэдээллүүдийг ингээ өглөө шүү гэсэн. 자, 욥기 20장은 소발의 반박입니다. 소발의 반박. Мгм. За. За одоо хэлээ Йов 20 дугаар бүлэг рүү орох гэж байгаа тий. Йов 20 дугаар бүлгийн одоо агуулга болохоор банбаг банбаг 욥이 한 말에 대해서 이렇게 대꾸한 것이죠, 한마디로. за тэгэхээр энэ А за Йов 20 дугаар бүлгийн сэдэв болохоор Зофарын хариу үг гэсэн. 욥의 말을 반대하면서 거기에 대해서 자기가 할 말을 했다는 뜻입니다. Мгм. Тэгэхээр Зофарын хариу үг гэсэн утгатай. 첫 번째 대지는 소발이 욥의 말을 듣고 부끄럽게 여기며 반박함. Мгм. За нэгдүгээр сэдэв болохоор Зофар Йовын үгийг сонсоод ичхүүрт орон ницааснаа гэсэн. 1절로 3절입니다.
Тэгээ агуулга нь болохоор 1-ээс 3 дугаар ишлэл байгаа. 두 번째는 내 악인의 번영은 잠시 후에 없어짐. За, хоёр дахь агуулга болохоор 이 за, хоёр 사절 дахь агуулга болохоор муу хүний цэцэглэх хөгжил нь хэсэг муу хүний хөгжил нь а хэсэг байжгаад алга болно гэсэн агуулга. 그리고 이제 4절로 21절입니다. За, энэ агуулга болохоор 4-өөс 21 дугаар ишлэл хүртэл байгаа. 거기는 이제 세 소지로 나누면은 첫 번째는 자녀들이 극도로 빈곤해짐. 목사님 그럼 대지 1번은 안에다 세 서지로 나누시는 건가? 대지 그죠? 2번을 세 소지로 나눈다고요. 2번이요? 음. За тэгэнгүүтээ 2 дугаар сэдв байгаа шүү дээ. Энэ 2 дугаар сэдвээс дотор нь хэдлээ 3 ангилах юм байна. За 1-р нь болохоор 네, 첫 번째 첫 번째 소지 소지가 자녀들이 극도로 빈곤해짐. 빈곤해짐. 빈곤이 뭔지 알죠? 아주 그 가난해졌다는 뜻이겠죠. 아. За 1-р нь сэдв болохоор 1-р нь үр хүүхэд нь ядуурхна гэсэн сэдв. 두 번째는 악을 달게 먹으나 배에서 쓸개로 변함. 음. За хоёр дахь сэдэв болохоор мууг а мууд дурлаж харах нь а 배에서 슬개로 네, 아 배에서는 익숙 쓴 것으로 변한다 그 말이었어. 예. Энэ нэгсэг хоёр дахь сэдэв болохоор муу зүйл аман дамттай ч гэдсэнд гашуун. 그게 이제 12절로 16절. За тэгээ 16-аас 10 эхнийх нь болохоор 4-өөс 11 дээр ишлэл юм байна. Хоёр дахь нь болохоор 12-оос 16 дугаар ишлэл хүртэл. 세 번째는 그 얻은 소유로 행복을 누리지 못함. За гурав дахь нь болохоор олсон олз ашгаараа баярлаж үлч чадна гэсэн утга. 17절로 21절. 17-оос 21 дээр ишлэл. 그다음에 세 번째 대지는 악인에게 하나님의 진노가 내림. За тэгэн гутаа бүр том 3 дахь сэдв гэсэн. Бүр том 3 дахь сэдв болохоор муу нэгэн дээр Бурхны шийтгэл буухна гэсэн агуулга байна. 거기는 이제 22절로 29절. За тэр болохоор 22-оос 29 дугаар ишлэл хүртэл. 네, 자 그럼 본문 한번 보겠습니다. 첫 번째 대제가 소발이 욥의 말을 듣고 부끄럽게 여기며 반박함입니다. За л ирээдүйн үндсэн агуулгаар 1-р сэдв тэгээд Софар Йовын үгийг сонсоод ичхүр торон ницаалт хийснэ гэсэн сэдв байна. 1절로 3절을 한번 읽어보겠습니다. За 1-ээс 3 дугаар ишлэгийг уншиж байна гэхлээр 나아마 사람 소발이 대답하여 가로되 그러므로 내 생각이 내게 대답하나니 이는 내 중심이 조급함이니라 내가 나를 부끄럽게 하는 책망을 들었으므로 나의 슬기로운 마음이 내게 대답하는구나. За 1-ээс 3 дээр дараа нь Наамад хүн Зофор хариу хэлв. Доторх түгшүүрээсээ болоод бодлууд минь намайг хариулахыг шаардаж байна. Намайг доромжилсан зэмлэлийг би сонслоо. Харин ухаарал ойлголтын минь сүнс надад хариулдаг гэсэн. 네, 여기 욥기 20장은 욥의 세 친구 가운데 한 사람인 나아마 사람 소발의 두 번째 변론입니다. Мгм. За тэгэхээр энэ болохоор чи харах юм бол Наамад хүн Зофорын хоёр дахь удаагийн одоо үг шүү дээ тийм ээ. 그러면 첫 번째 변명은 어디 나오냐면 바로 11장에 나옵니다. Эхнийх нь болохоор 11 дээр бүлэг дээр гарч байгаа. 소발은 욥의 책망을 듣고 난 후에 자기 마음속에 대답할 말이 떠오르고 그 말을 하고 싶어서 마음이 아주 조급해졌습니다. За тэгэнгүүт Зофор болохоор ингээ яаж ихээр Йовын үгийг сонсоод дотор нь ингээ бүр ингээ тайван байж чадах болж. 이렇게 소발은 그 욥의 책망을 달게 받아서 자기의 그 잘못을 고칠 생각은 하지 않고 그것을 부끄럽게 여겨서 변명하려고 했습니다. За тэгээд Зофор яаж ихээр Йовыг сонсчоод дотроо ингээд хүлээж аваад түүнийг өөртөө ашигтайгаар эргүүлээд хүлээж аваад гэмшигэн оронд буцаагаад Йовыг дандаа ницааж. 근데 소발은 욥의 말을 듣고 아주 속에서 격분을 해가지고 분이 일어나서 그 마음속에 답변이 떠오른다고 하는 것입니다. Тэгэнгүүт тэр ингээд яаж ихээр
Тэгэнгუთ зофор яаж юм гэхээр Явын үгийг сонсонгуудаа шууд ингээд нөгөө доороос сонсонгуудаа шууд няцаахан үгнүүдийг ингээ хайж эхэлж байгаа гэсэн. 이렇게 소발은 자기의 그 잘못을 반성하지 않고 아주 무익한 변론만 열심으로 한 것입니다. Тэгэхээр тэр нөгөө өөрийнхөө одоо буруу зүйлийг ухаарна гэхээс илүүгээр шууд одоо манайхаар бол нэг хэрэлдэх гээд амаа билүүдлээ гэдэг шиг ингээд эхэлж байгаа. 이렇게 4절 이하로 이제 쭉 소발의 변론이 나오는데 여러 가지 말이 나오는데 요백에는 해당되지 않지만 그 Мгм. 말이 진리인 것은 사실입니다. За тэгээ дөрөвдүгээр ишлэгийг харах юм бол одоо энэ дээр яг 목사님 여기 4절 말씀인가요? 4절부터 쭉 소발에 이제 말이 나오잖아요. 네. 그 말이 요백에는 해당되지 않지만은 예. 우리에겐 진리라는 것입니다. Аха. Одоо хэдүүлээ цаашаа ингээ дөрөвдүгээр ишлээс хоошо хараад явах юм бол Зофорын хэлсэн үгнүүд гарах гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр Зофорын хэлсэн эдгээр үгнүүд болохоор Йовын хувьд бол хамааралтай үгнүүд биш байгаа даа. Гэхдээ яг үнэндээ бол үнэн л үгнүүд байгаа юм л да. 이게 소발이 이렇게 책망을 달게 받지 않고 자기가 슬기로운 줄 알고 욥을 꺾으려고 한 것은 그가 교만하기 때문입니다. Тэгээд Зофорын хувьд болохоор өөрөө одоо тэг одоо нөгөө нэг монголоор бол өөрөө нөгөө нэг нэг тийм ухаантай юм шиг өөрийнхөө үгээр Йовыг няцааж байгаа шалтгаан нь юу вэ гэхээр тэр үнэхээр ингээ бардан байгаа дотроо. 근데 자기의 말이 옳은 줄 알고 욥은 잘못을 하고 있는 줄로 그렇게 알았기 때문에 바로 그것이 교만한 마음입니다. Тэгээ өөрийнхөө үгийг болохоор би зөв гэж бодоод. Тэгээд Йовыг болохоор би угаасаа зөв хэлж байна. Миний үг угаасаа худлаа юм биш гэд ингээд тэгдэг шиг яг тэр шиг. Тэгээд Йовыг болохоор тэр байдлаараа ичгүрт оруулна гэж ингээд бодож байгаа. Өөрөө бол зөв яриад л гэж бодоод өөрөө. 자, 이제 그 두 번째 대지는 이제 4절 21절인데 여기가 악인의 번영은 잠시 후에 없어진다는 내용입니다. За тэгэхээр дөрвөөс одоо дараагийн 2 дахь дөрөв хөдлөө авах гэж байна. Дөрвөөс 21 дэх эшлэл байгаа шүү дээ тийм ээ. За тэгээд за муу нэгний хөгжил цэцэглэлт нь удахгүй ингээд төгснөө гэсэн юм агуулга байна. 예, 첫째 소지로 이제 4절로 11절까지가 바로 자녀들이 극도로 빈곤해진다는 내용입니다. За нэгдүгээр доторх жижиг сэдвүүд нь байсан тийм ээ. Эхний жижиг сэдв нь болохоор 4-өөс 11 дээр ишлэл байж байгаа. За үр хөвгүүд нь тэгээд одоо ядуурхна гэсэн ба. 네. 네, 4절, 5절 보겠습니다. 내가 알지 못하느냐? 예로부터 사람이 이 세상에 있어 오므로 악인의 이기는 자랑도 잠시요. 사곡한 자의 즐거움도 잠깐이니라 그랬습니다. За энэ дээр харах юм бол 4 5 дээр дэлхий дээр хүн тавигдсан аль эртнээс үүнийг чи мдээгүй юу? Гин буруутнуудын баяр хөөр зуурдынх бурхангүй хүмүүсийн баясгалан хормын хоо гэсэн. 네, 악인이 승리해서 그것으로 자랑을 삼고 즐거워하더라도 잠시 후에는 다 망하고 만다는 말입니다. За өөрөөр хэлэх юм бол одоо энэ дээр хэлж байгаа хорон хүн гэж ярьж байгаа а гин буруутнууд яах вэ? Тухайн үед ялалт байгуулсан юм шиг байж болноо гэсэн ялалт байгуулсан байж болох ч гэсэндээ хэсэг хугацааны дараа тэр нь үгүй ээ гэж хэлсэн. 네, 시편 37편 2절 말씀을 한번 보시겠습니다. За тэгэхээр дуулал номны Шипиан 37편 37-гийн 2절. 2. За 거기 보면은 저희는 풀과 같이 속히 배임을 볼 것이며 푸른 채소 같이 쇠잔할 것이미로다 그랬습니다. энэ дээр гэж хэлэхээр учир нь тэд удахгүй өвс шиг хорчин хатнаа. Ургамал ногоо шиг хагдарнаа гэсэн. 그리고 시편 129편 6절 말씀에도 비슷한 게 있어요. За 129 편 6절. 네. 저희는 дахиад 지붕의 дуулал 풀, 네. дахиад дуулал 129-ийн 6 дээр бас ийм үг байна. 저희는 지붕의 풀과 같을지어다. 그것은 자라기 전에 마르는 것이다 그랬습니다. За энэ дээр тэд зулгаахаас өмнө хатдаг дээвэр дээрх өвс мэт болгоо гэсэн. 이게 악인이 아무리 창성하고 번성한다 할지라도 결국은 다 망하고 만다는 것입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол муу нэгэн хичнээн одоо хүний нүдэн дээр хат цэцэглэж болно, өсөс твжиж болно болох боловч хэсгээ хугацааны дараа тэр нь буцаад ингээд тий үгүй боллоо гэж хэлж. 이 소발이 이 말을 한 이유는 욥이 아무리
의인인 것처럼 주장하고 많은 진리를 깨달아서 말하지만 죄를 지었기 때문에 망하게 된다는 뜻으로 이렇게 말한 겁니다. За энэ үг нь харах юм бол юу гэж вэ? Зофар одоо юу гэж нэг энэ сая Зофар이 Йов한테 이렇게 말하는 거죠. 욥한테 하는 소리죠. 아하. 욥이 바른 말을 네가 하고 있지만 예. 결국은 너는 죄를 지었기 때문에 결국 망하게 될 것이다. 이렇게 말한 거예요, 소발이. Тэгээ одоо энэ агуулга болохоор юу гэсэн болохоор Зофар одоо Йов руу хэлж байгаа шүү дээ. Тэгээ Йов руу хэлэхдээ үжилээр чи ингэж л угаасаа чи гэмтээ юм чин удахгүй угаасаа сүрэх гэж байгаа сте гэж байгаа яг ичлэх гэсэн. 이게 소발의 이 말이 틀린 말은 아닙니다. 맞는 말인데 음. 이 진리를 가지고서 욥에게 적용시킨 것은 이건 잘못된 것입니다. Гэтэ Зофарын үг нь уул нь буруу үг биш үү. Гэхдээ Зофар яаж гэхээр Йов руу хандаж ингэж хэлснээрээ те одоо нөгөө нэг а хэл хэсгүү буруу байгаа буруу онцсон гэх юм уу. Тэгэхээр тэр утгаараа ингээ буруу бол авчиж байгаа. 욥은 죄를 지었기 때문에 지금 고난을 당하는 게 아니기 때문이잖아요. Йов одоохондоо бол яасан бэлээ тэр чин гим үйлцэн учраас ингээ байгаа даа шүү дээ тийм ээ. 그 요한계시록 3장 17절에 보면은 어 내가 말하기를 나는 부유한 자다 부족한 것이 없다 하나 내가 공고한 것과 가려는 것과 눈먼 것과 벌거벗은 것을 알지 못하였다 이런 말씀이 있습니다. За хэдүүлээ харах юм бол Илч Паул хэлсэн байдаг те би ямар ч үед ингээ те сэтгэл хангалуун байж сурсан те илбэг байна уу ядуу байна уу те юмтай байна уу юмгүй байна ямар ч үед би ингээ сэтгэл хангалуун байж сурсан гэж хэлсэн байдаг. 그러니까 이게 이제 그 라오디게아께 주신 말씀이죠. 예. 라오디게아는 뭐 자기는 부족한 것이 없다 말하지만은 영적인 면에서 보면 너는 다 벌거벗고 가난하고 눈멀고 이런 상태로 있다는 것입니다. 네. 목사님 혹시 성부는 어, 요한계시록 3장 17절입니다. 요한계시록이요? 네, 요한계시록. 계시록 3장 17절. 음. 자, 3장 17절. Илчилт номны 3:17 гарах юм бол энэ дээр орж байна. Лаодикт байсан хүмүүст ингэ хэлсэн гэж байна. 그러니까 외식하는 자의 그 거짓말은 오래가지 못한다는 것입니다. 음. Ер нь бол одоо нэг өөрийгөө ингээ одоо өөрийгөө дөвөөлгөж хэлж байгаа нэгний худал үг нь удаа явахгүй гэсэн. 잠언 12장 19절 말씀을 한번 보겠습니다. За, сургаалт төгс номны 12-ийн 19-ийг төлөө харъя. 거기 보면 진실한 입술은 영원히 보존되거니와 거짓 혀는 눈 깜짝일 동안만 있을 뿐이니라 그랬습니다. За энэ дээр тэгэхээр үнэнч уруул үүртийг авах, худалч хэл хормыг л давах гэсэн. 이 진실한 말은 영원히 가지만 거짓된 말은 결국은 드러나게 된다는 것입니다. Энэ дээр хэлж байна те. Тэг үнэн гэдэг зүйл мөнхөд ингээ үргэлжлэнэ. Харин худал хуурм гэдэг зүйл яах вэ? Тэ зөвхөн нэг л зүйлийг өнгөрөөнө гэсэн. 그러면 그 외식하는 자가 받는 벌이 얼마나 엄한가에 대해서 마태복음 24장 51절 한번 보겠습니다. За Матфе복음 24장 51절. 네. За хэдүүлээ Матай 24-ийн 51-ийг харах юм бол энэ дээр юу гэж юм гэхээр 여기 보면 어미 때리고 외식하는 자의 받는 율에 처하리니 거기서 슬피 울며 이를 갈미 있으리라 그랬습니다. энэ дээр болохоор хоёр нүр түний талаар ярьж түүнийг тас хэрчиж хоёр нүднүүдтэй ижил хувь оноо нь тэнд уйлаан шүд хавирах нь буй гэсэн. 근데 우리 믿는 자들은 외식하지 말라는 거. 외식이라는 말은 겉과 속이 다른 행동을 말하잖아요. Өөрөөр хэлбэл одоо энэ нөгөө нэг одоо хоёр нүур гэж яг юу хэлээд байна вэ? Тэгэхээр гадна гарч байгаа нүүр нь өөр, дотоод бодож байгаа бодол нь өөр гэсэн утга тийм. 그러니까 성도는 항상 진실해야 된다는 뜻입니다. Тэгэхээр энэ дээр харах юм бол төсөөлөхөр итгэгч хүн үргэлж ингээ үнэн байх хэрэгтэй гэдэг хэлж байна. 그다음에 6절부터 7절 말씀을 보겠습니다.
За адил одоо 6, 7 дугаар ишлэлээр Йов 20:6-7-оор орох гэж. 네, 그 높이가 하늘에 닿고 그 머리가 구름에 미칠지라도 자기의 똥처럼 영원히 망할 것이라. 그를 본 자가 이르기를 그가 어디 있느냐 하리라. За энэ дээр үсэн бэ хэдийгээр түүний ихэмсэг байдал тэнгэрт тулж толгой нь өвүүлсэд хүрдэгч тэрээр баастайгаа адил үрд мөхдөг тэрээр баастайгаа адил үрд мөхдөг юм аа. Түүнийг харсан хүмүүс тэр хаана байна вэ хэмээн өгүүлнэ гэсэн. 이 악한 사람은 기세가 당당해서 그 높이가 하늘에 닿고 구름에 미칠지라도 결국은 똥처럼 무가치하게 버림을 당한다는 것입니다. За энэ дээр юу гэж хэлж байгаа гэхээр бардам хүмүүс те яг өөрөө болохоор тэнгэр дээр нисээд байдаг. Яг бодит байдал нь харахаар ингээд ямар ч хэрэгцээгүй баас шиг те ийм байдал ингээ хүлээж авнаа гэсэн. 이 악한 사람은 일시적으로 이렇게 높아지고 존귀하게 되는 경우가 있지만은 갑자기 거꾸러져서 모든 사람 앞에서 다 이렇게 분토와 같이 이렇게 똥처럼 취급받을 날이 온다는 것입니다. Тэг одоо тэг гэмт хүмүүс хорон хүмүүс хүний өмнө ингээ огцом дээшлээ өргөгдөх юм үе байж болох ч гэсэндэ тэд нар буцаад огцом өргөгдсөн шиг огцом доошоо ингээд унахта бүр ингээ өмнөхөөсөө долоон дор буюу бас шиг ингээ болж ундаг юм аа гэсэн. 그렇기 때문에 그냥 그 후에는 아무리 그 사람을 찾아도 찾아볼 수가 없다는 것입니다. Тэгээд долоогийн сүүлийг арах юм бол тэгсэн мэт тийм учраас өмнөхөөсөө доор бүр байхгүй болчдөг болохоор хүмүүс түүнийг хайгаад ч болохгүй гэсэн. 그러니까 누가복음 16장 15절에도 보면은 사람 중에 높임을 받는 것은 하나님 앞에는 미움을 받는 거라고 있습니다. За тэгэл Лук номны 16-гийн 15 дээр харах юм бол юу гэсэн гэхээр хүмүүсийн эрхэмлдэг зүйл нь Бурхны өмнө болохоор жигшмээр юмс байдаг юм аа гэсэн. 그다음에 8절로 9절 말씀 봅니다. За хэдүүлээ Йов номын 20-8-9 руу очиж байна. 그는 꿈같이 지나가니 다시 찾을 수 없을 것이요 밤에 보이던 환상처럼 쫓겨가리니 그를 본 눈이 다시 그를 보지 못할 것이요 그의 처소도 다시 그를 보지 못할 것이며. За тэгэд 8-9 дээр үслээ тэрээр зүүд мэт нисэн оддог бөгөөд шөнийн үзэгдэл мэтээр замхарч алга болно. Түүнийг харсан нүд түүнийг дахин хардаггүй бөгөөд орон баримж түүнийг дахин үздэггүй. 이 악인의 존귀와 번영은 꿈이나 환상처럼 잠깐 있다가 지나간다는 것입니다. Мгм. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо муу нэгний те муу хүмүүсийн тэр одоо юу н муу хүмүүсийн үйлдэл нь те байгаа байдал нь зүгээр зүүд шиг гэж те түр үзэгдээд алга болно гэсэн. 그뿐 아니라 그의 집이나 또 사업체도 뭐 잠깐 있다 없어져서 그를 보았던 사람들이 다시 그를 볼 수 없게 된다는 것입니다. Тэгээ өснөд бүр цаашаа нь те зөвхөн ингээд одоо олон нийтэд үзэгдээд ч юм уу тэгж алга болох биш. Бүр цаашаа нь харах юм бол түүний одоо ажил үйлсэнд ажил дээр нь ч тэр орон байр нь ч тэр бүр түүнийг харахгүй гэсэн те. 그러니까 이 악인이 잘 되는 거 우리는 부러워할 필요가 없습니다. Тэгэхээр бид нэр яах вэхээр муу нэгэн одоо дээшиллээ, дэвжлээ, хөгжлөө гэхэд нь одоо юу яах баярлах ингээ шаардлагагүй гэсэн. 그 뭐 하나님의 말씀을 어기고 또 진리를 떠나서 어떤 뭐 큰 사업을 했다든가 또 무슨 뭐 장사를 한다든가 해서 많은 돈을 벌어서 아주 존귀하게 됐다 할지라도 그런 거 우리는 하나 부러워할 거 없습니다. Тэгэхээр бид нэр одоо альва зүйл дээр тийм ээ юу гэдгийг зөв буруу хүмүүс биднийг авах хүчээсэн зүйлийг аваад ч юм уу илүү биднээс ингээд одоо гэдгийг дээр юм шиг харагдаж байгаа тийм зүйл дээр ерөөсөө атаархах шаардлага байхгүй гэсэн. 죄 짓고 나가서 뭐 벌어온 돈 하나님이 기뻐하시겠습니까? Тэ одоо тэгсний өмнө хормог үлдчихэд олсон тэр мөнгийг бурхан үнэхээр баярлна гэж юу? 하나님을 떠나서 믿는 사람이 말씀을 떠나서 주일도 지키지 않고 예배드리지 않고 나가서 운동을 해 가지고서 가령 올림픽에 나가서 무슨 금메달을 따왔다 할지라도 과연 그것을 하나님이 기뻐하시겠냐는 것입니다. Тэгээ бурхан тэ хүнийг хуурч болно. Хүнийг хуураад бүр юу гэдгийг олимпийн алтан медаль хүртэл явчих болно. Гэтэ тэр бол бурханы өмнө ил шүү дээ тийм ээ. Гэтэ тийм байдлыг хараад бурхан баярлна гэж юу?
뭐 믿음도 지키지 않고 신앙생활하지 않으면서 열심히 공부해 가지고서 학교에서 뭐 장학금을 받았다 해서 그런 거 하나 부러워할 필요 없습니다. Тэр хичээлээ хийхгүй хэрнээ те одоо ямар нэгэн байдлаар тэтгэлэгтэндээ хамрагдсан явж идэг ч юм уу те. Хүний нүдэнд яхаа аргагүй шал өөр байдаг мөртлөө те м аль хэдийн болгоцсон явж идэг ийм хүмүүсийн болохоор ингээд үнэхээр яаж гэмээр байдаг. Гэтэ тэгэж одоо юу гэдгийг атаархах шаардлага байхгүй. 하나님은 믿음 지키는 걸 더 좋아하시지 뭐 말씀 버리고 믿음 버리고 나가서 세상적으로 높아지고 뭐 부유하게 된 거 그거 기뻐하지 않습니다. Тэгээ бид нар юу гэдгийг те одоо а, а, өргөмжлөгдөж байгаа ийм байдлыг харахтаа хамтдаа тэг юу гэдгийг хүмүүс тэг хамт баярлах хэрэгтэй юм шиг бод. Гэхдээ тэгэх шаардлагагүй. 뭐 혹시 주변에 그런 사람이 있다고 그래서 하나 부러워할 거 없습니다. Гэтэ бид нар эргэн тойронд тийм хүн байлаа гэд ингээд тийм ингээ одоо юу гэдгийг атаархах шаардлагагүй. 우리는 비록 가난하거나 또 몸이 좀 건강하지 못하거나 또 어려운 환경 가운데 있다 할지라도 하나님을 모시고 믿음을 지키는 것이 가장 행복한 삶인 줄을 믿습니다. Бидний хувьд магадгүй тухайн хүмүүсүүдээс арай жоохон дутмаг байж болох юм. Эсвэл эрүүл мэндийн хувьд ч юм уу те жоохон те арай жоохон юутай те өвдөлт ихтэй ч байж болох юм. А гэхдээ тэглээгээд бид нэр одоо юу гэдэг биднэрт бусдад байхгүй зүйл буюу эзэн бурхантай хамт байгаа гэдэг чинь хамгийн ингээ том одоо те талархах зүйл гэдэгт итгэж 그 학생들 중에서도 보면요. 학교에서 이렇게 이제 학교 다니다가 신앙생활 하던 아이들 중에 학교에서 뭐 운동선수가 되는 경우가 있어요. 그 байна. 운동하겠다고 이제 운동선수로 발탁이 돼 가서 나가게 되면은 계속 주일날도 운동 연습한다고 교회도 빠지고 신앙생활을 하지 않습니다. 그러다가서는 뭐 운동 뭐 대회 나가서 가령 금메달을 따왔다고 그래서 "그거 과연 하나님이 기뻐하시겠냐." 그런 말입니다. Тэгээд чуулганы жишээлх юм бол одоо ийм хүн байгаад чуулганд явж агаад сүултээ дасгал ийдэг болоод тамирчин болоод тэгээ нөө тамирчин ингээд дасгал сургалт хийж ин энэ төр гэж нөө чуулгандаа явахгүй байжгаад тэгээ магадгүй тэг бэлтгэл хийж ин завгүй энэ төр гэж хүсээр хаад одоо яг одоо амжилт гаргаж болж л байна л да. Тэг ингээ алтан медаль аваад тэг авъя гэж бодъё л доо. Тэгээ тухайн хүний итгэлийн амьдрал нь болохоор одоо бүр ингээ орхигдсон гэсэн үг байхгүй. Гэтэ ийм хүн тэгвэл эзний өмнө та баярлуу штэ эзнийг баярлуулж чадна гэж өө гэсэн утгал яриад байгаа юм. 그 어느 목사님은 그 자기 딸이 농구를 아주 운동을 잘했는데 그래서 학교에서 인제 운동선수 시키려고 자꾸 섭외를 했는데 그 음. 목사님은 운동선수 시키지 않았다고 합니다. 왜 그랬겠습니까? 운동선수 하게 되면은 주일 지키기 어렵고 어 믿음 지키기 어렵기 때문에 그렇습니다. Тэгээд нэг пастор жишээлх юм бол тэгсэн гинэ. Хүүхэд нь одоо нэг одоо тийм биеийн тамирын хувьд нэлээд тийм одоо хол явах хүүхэд байсан юм л. Тэгсэн чинь тэгээд нөө тухайн сургуулийн багш нь энэ хүүхдийг ингээд бэлдъя гэдгсэн чинь аав нь болохоор бэлдүүлэхийг зөвшөөрөг өгнө. Тэгээд шалтгаан нь юу вэ гэдгсэн чинь эзний өдөр тэгээд магадгүй тамирчин боллоо гэж ботход чинь өдөр алдахгүй одоо бэлтгэл хийдэг ч юм уу те ачаал ингээ ихсээ явчихна. Тэгээд ирэхлээр чинь эзэн дүүлчлэх цагууд ч гэсэн хомсдод буюу эзний өдрөөс сахиж гэсэн хэцүү болно гэсэн юм яаж байгаа байхгүй. Тэгээд тэр утгаараа ингээд хүүхдээ тамирчин болгоогүй гэсэн үг. 주일 지키지 않고 뭐 올림픽에 나가서 금메달을 어 따온 것이 과연 믿음 잘 지킨 거 차라리 금메달 안 딴 거보다 훨씬 낫지 않냔 말이에요. 금메달 따는 게 Тэгэхээр 중요하지 а 않지만. олимпиад очоод алтан медаль авснаас эзний өдрийг таслан байж олимпиад очоод алтан медаль авч яснаас тий эсэргээр зүгээр олимпиад алтан медаль авахгүйсэн ч гэсэндээ эзний өдрийг сахичих нь илүү дээр. 근데 우리는 어떻게 하든지 믿음을 잘 지킬 수 있는 거기에다가 모든 초점을 맞춰야 되지 뭐 세상적으로 뭐 대접받고 명예영광을 누리고 칭찬받고 이런 데다가 초점을 맞추면 안 됩니다. Тэгээ бид нар тэгээ эзний өмнө ямар вэ гэдэг дээр цензуур тавиад бид нэр тэн дээр ингээд аялуу анхаарах хэрэгтэй болохоос биш. Одоо дэлхийн цензуур дээр тавиад одоо тэрнтэй ингээд жишгч ингээ хэрэггүй өөрсдийгөө. 그래서 이 극악한 죄인의 번영은 꿈과 같이 헛되다는 것입니다. Тэгэхээр тэр утгаар юу гэсэн гэхээр энэ дээр гин буруутнуудын одоо юу н тэгээ амьдрал нь
Зүүд шиг гэсэн тийм ээ. 또 Зүүд шиг ингээд тоосон 음, замгарч алга болно гэсэн. 그리고 또 잠깐 후에는 참 놀랄 정도로 다 망해버린다는 것입니다. Тэгээ хэсэг хугацааны дараа бүр ингээд гайхмаар тэгээ бүгд ингээ устдаж алга болно гэсэн. 믿음 지키는 것만 영원히 남는 것이고 또 믿음 지킨 것만 하늘나라까지 가져갈 수 있는 것입니다. Тэр итгэлээ сахина гэдэг зүйл маань л мөнхөд яригдах зүйл бөгөөд итгэлээ сахих зүйл маань л мөнхийн улстай холбогдох зүйл болж байгаа. 아무리 돈을 많이 벌었어도 죽을 때는 한 푼도 가져가지 못하고 아무리 높은 명예와 지위를 얻어도 죽을 때는 다 내려놓고 아무것도 못 가져갑니다. Тэгээ хүн хичнээн их мөнгө оллоо гэлээ ч гэсэндээ хүүхдээ нэгийг ч аваад явж чадахгүй штэ. Хүчнээн их нэр алдар оллоо гэлээ ч гэсэндээ хүүхдээ одонгоо зүгөөд өгөхгүй штэ. 세상에서 믿음 지키고 잘하는 것만 천국에까지 가져가게 되는 것입니다. Харин энэ дэлхий дээр итгэлийг одоо сахих те итгэлээ сахиад эцсийн хүртэл явах нь л мөнхийн хандлалд орох тикет болно штэ. 그래서 세상을 살면서 가장 가치 있는 게 무엇이냐? 바로 믿음 지킨 것입니다. Тийм учраас энэ дэлхийд амьдрангаа хамгийн үнцэнтэй зүйлт нь юу вэ гэж бодхол тэр бид нар итгэлээ сахих гэдэг зүйл маш үнэтэй гэдгийг бодох хэрэгтэй. 믿음 지키지 않고 세상에서 잘 되는 사람들 우리는 절대 부러워할 거 없습니다. Тэгэхээр итгэлээ сахихгүй харин энэ дэлхий дээр нэг тийм сайн амьдраад байгаа хүмүүсийг харахтаа бид нэр ямар нэг тийм ингээд татархаад авах шаардлага байхгүй. 왜냐하면 세상에서는 뭐 어느 정도 대접받고 어느 정도 명예 영광을 얻을지 모르지만은 그러나 결국은 다 하늘나라 갈 때는 다 내려놓고 아무것도 없습니다. Тэгээд энэ дэлхий дээр магадгүй те яг одоогийн байдлаар харах юм бол юун ч гоё ингэж харагдаж байгаа хүмүүс байж магадгүй л те. Гэтэ тэр чинь Тэнгэрийн хаанчлалд очих үед тэр бүхэн зүйл нь юу ч одоо ямар ч одоо юугүй утга учиргүй өмнө цэрэг болж хувирна шүү дээ. 그다음 10절 말씀 보겠습니다. Найдал 10 дугаар эшлэл рүү оръё. 그의 자녀들이 가난한 자에게 은혜를 구하겠고 그도 얻은 재물을 자기 손으로 도로 줄 것이며 그랬습니다. За 10 дугаар эшлэл дээр болохоор хөвгүүд нь ядуусаас тааллыг хайж өөрийнх нь гар эд баялгаа буцааж өгнө гэсэн. 이 말은 그 악한 자들은 아무리 부요해도 그 부요가 잠시 후에는 다 사라지기 때문에 그 자녀들이 구걸하게 된다는 것입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо энэ 10 дугаар ишлэл дээр орчоор хичнээн одоо тэр гэмт хүмүүс яах вэ? Тэ тухайн цаг үедээ тэд нар баян байж болох юм аа. Гэхдээ тэдний тэр эдэлж байгаа эд хөрөнгө зүйлсүүд нь хэсэг хугацааны дараа замхарна гэсэн шүү дээ, тэ. Тэгээд замхраад ирэхлээр яах вэ? Тэдний үр хүүхдүүд нь ядуу дээр уннаа гэдэг хэлж. 이 불이하게 취한 재물은 얼마 가지 못해서 결국 자기 손으로 도로 다 내주게 되고 자녀들은 구걸할 정도로 비참하게 된다는 것입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол тийм үнэн ч шудаар үнэн ч бишээр олсон эд хөрөнгүүд яах вэ? Хэсэгэн хугацаанд шууд алга болноо гэж. Тэгэхээр тэрийгэ тэр хүн магадгүй насаараа идэн мөнхөд идэнэ гэж боддог байх. Үгүй ээ, үр хүүхдүүдэд нь харин юу ч үлдэхгүй гэсэн. 에레미야 17장 11절 말씀 한번 보겠습니다. За хэдүүлээ Иремья номны 17-гийн 11-ийг харъя. 거기 보면은 불의로 치부하는 자는 자고새가 낳지 아니한 알을 수음 같아서 그 중년에 그것이 떠나겠고 필경은 어리석은 자가 되리라 그랬습니다. Шудраг бусаар эд хөрөнгөтэй болгогч нь гаргаагүй байж өндөг дардаг ятуутай адилаа. Хижээл насанд нь энэ нь түүнийг орхиж эцэст нь тэр муухаг л болноо гэсэн. 그다음에 잠언 23장 5절 말씀을 한번 또 보겠습니다. За сургаалт ус номны 23-ийн 5-ыг хэдүүлээ харъя. 내가 어찌 허무한 것에 주목하겠느냐 정령이 재물은 날개를 내어 하늘에 나는 독수리처럼 날아가리라. За энэ дээр өгчлөөр эд гэдэг нүдийг олзолдогч хармагц зайлдаг чигүр хүртэл ургаад бүргэд мэт тэнгэрөд нисдэг хуурамч зүйлээ гэсэн. 이게 믿음 지키지 않고 취한 것은 결국은 다 날아가 버리고 만다는 것입니다. Ерөнхийдөө бол тэ итгэлийг сахихгүйгээр тэр анхаарлаа хандуулж байгаа зүйлсүүд маань тэг илүү чухал тооцоод ирсэн зүйлсүүд маань нэг л өдөр бүгд байхгүй болноо гэдэг. 근데 그러다 보니까 그 자녀들이 빈곤해질 수밖에 없다는 것입니다.
Тэгэхээр тэгээд ирлээ чинь нэг мэдэхэд нөгөөдөл нь алга болчихлоо өөр хүүхдүүдэд нь юу үлдэх вэ те? 내가 믿음 지키지 않음으로 인해서 자녀들까지도 이렇게 빈곤하게 만드는 것입니다. Тэг хүмүүс яадаг гэхээр итгэлээ сахихгүйгээс болоод хүүхдүүддээ юу үлдээж байна вэ гэхээр эд хөрөнгөч үлдээсэн юм байхгүй, итгэлч үлдээсэн юм байхгүй болж. 자녀들이 잘 되기를 바라신다면은 자녀들에게 육신의 것을 물려주려고 생각하지 말고 믿음을 물려줘야 됩니다. Тэгэхээр бид нар өөр хүүхдүүдэд та сайныг санаж байгаа бол нэг эд хөрөнгө үлдээх гэхээслэг итгэлийг үлдээхийг анхаарах хэрэгтэй. 어떤 부모들은 자녀들에게 공부하라고 주일날까지도 예배당에 교회 예배드리러 못 가게 하고서는 공부하라고 이렇게 다그치는 부모도 있습니다. Тэг яадаг гэхээр хүмүүс одоо нөгөө нэг хүүхдүүддээ эд хөрөнгө үлдээх гээд те өстө өдөр шөнөгүй ямар ч цагаа өвөл таагаад ингээд ажилдаг хүмүүс байдаг. 자기 생각에는 그 자녀들이 공부 잘해서 앞으로 훌륭한 사람들하고 하는 행동일지 모르지만 그건 오히려 자녀를 망치는 것입니다. Тэгээ үр хүүхдүүдээ бүр ингээд нөгөө нэг одоо мэдлэг зааж мэдлэгт суулгах гэдэг бүр өдөржин шөнөжин ингээд одоо хичээлд явуулдаг. Тэгээ тэд нар тэр хүүхдүүд магадгүй том болоод ухаанд мундаг хүмүүс болохыг үүсэхгүй л дээ. 오히려 자녀들에게 주일날이면 철저하게 세상 공부는 쉬고 예배당에 나가서 하나님 앞에 예배드리고 말씀을 배우라고 해야 됩니다. Тэгээ эсрэгээр нь яах ёстой гэхээр тэр хүүхдээ бодож байгаа гэвэл тэ эзний өдрийг сайн сахих, эзний өдөр одоо тэ эзний өдрийг сайн сахих, эзний өдөр бүх зүйлээ орхиод эзэн рүү анхаарах гэдэг зүйлийг эхлээд ойлгох нь хамгийн чухал байна. 그것이 자녀를 잘 되는 길로 인도하는 것입니다. Тэр энэ нь болохоор чинь эцсийн нүдэ харах юм бол тэр хүүхдийнхээ ирээдүйн төлөө хийж байгаа том хөрөнгө оруулалт болж байна. 자녀들에게 기도하는 법을 가르쳐야 되고 자녀들에게 성경 읽는 법을 가르쳐야 됩니다. Бид нэр хүүхдүүдтэй залбирна гэж яахыг хэлж байгаа юм. Эзнийг хүндлэн гэж яахыг хэлж байгаа юм. Тэ? Жинхэнэ одоо бидний байх ёстой үнэт зүйл юу юм гэдэг бодлогыг бид нэр зааж өгөх хэрэгтэй. 또 자녀들에게 교회를 섬기고 받드는 법을 가르쳐야 됩니다. Тэгээ бид нар бас хүүхдүүдийг тэ чуулганд үйлчлэх, тэ чуулганд өргөх гэдэг зүйлсүүдээр бас ингээд сургах хэрэгтэй. 물론 자기 자신도 그렇게 해야 됩니다. Тэгээ бид чинь эхлээд би өөрөө тэрнийг үлгэрлэх хэрэгтэй. 그런 본을 보여줘야 자녀들도 그 부모의 그 신앙을 본받아서 하나님을 잘 섬김으로 복을 받는 것입니다. Тэгжээж би хүүхдүүдийг тэ одоо эзэн рүү удирдах буюу дагуулж зааж өгчөөж би чирөөгдөн миний уур удам ч гэсэн өрөөгдөн гэсэн үг. 이제 한국의 부모들은요, 학구열이 너무 높아서 그래서 어떻게 하든지 자녀들한테 공부시키고 공부 잘해서 좋은 사람들하고 훌륭한 사람들하고 뭐 과외를 몇 천만 원짜리 과외까지 시킬 정도로 몇 천만 원까지 안 되겠죠. 몇천 원 시킬 정도로 이렇게 공부를 시키지만은 그게 그 자녀를 잘 되는 게 아니냐 오히려 망치는 길로 가게 하는 것입니다. Тэгээ яг солонгосын хувьд болохоор одоо нөгөө нэг боловсрал бол одоо хамгийн дээд зэрэг ойлгоцсон ийм үе дээр явж байгаа болохоор бид нар чи ялангуяа хичээлийн сургалт тэрнээс гадна заавал хэд хэдэн тийм дугуулсан секцэнд явуулна тий тэгжээж нөө ирээдүйд өрсөлдөх чадвартай болно гэдэг ч юм уу энэ дээр илүү ач холбогдол өгöd. Гэхдээ яг ингээд арах юм бол тэр хүүхдүүдийг үнэхээр одоо тийм сайн амьдрахад нь тусалж өгч яанаг бол үгүй байгаад. 저는 자녀들을 어렸을 때 키울 때 당시에 이제 그 개척교회를 했었는데 상당히 교회가 어려웠지요. 그래도 아이들한테 뭐 육신에 뭐 좋은 음식 사 먹이거나 좋은 뭐 해주지 못했지만은 어떻게 하든지 기도하고 예배드리고 말씀 배우는 거를 중점적으로 가르쳤습니다. Тэгээ пастрын хувьд болохоор яг нэг залуу байх үедээ хүүхдүүд нь ялах үед нь яг дөнгөж чуулган ингээд тарьж исэн юм. Тэгээ тэр үед л чи дөнгөж таригдж байгаа чуулган болохоор ч хөлөө олоогүй те цэгцрээгүй ийм байгаад. Тэгээ нөө хүүхдүүд нь ялах байсан гэлхүү. Гэхдээ тэр үедээ одоо юу гэдэг те за хүүхдүүд нь ялах дээр нь сайн тэжээгээд авъя гэдэг дээр анхаарахаас илүүгээр ямар ч тач хүүхдүүдтэй багаас нь залбирал те эзэнд өргөх тэг библийг чухалчлах энэ зүйлсүүдийг зааж өгье гэдэг дээр илүү анхаарсан. 뭐 주일날이면은 뭐 주일학교 오전 예배, 또 작년 오전 예배, 주일학교 오후 예배, 작년 오후 예배, 끝나고 나면 산에 가서 산기도 하고 다시 돌아와서 저녁 먹고 나면 성경 가리키고 2시간씩이나 가르쳐. 밤 아. 늦게까지 공부했습니다.
Тэгээд юу гэсэн гэхээр өглөөнөөс ахвалаад одоо юу гэдэг те хамгийн өглөө эсний өдрийн өглөө үдээс өмнө хүүхдийн чуулган дараад нь тэг ингээд одоо өсвөрийн чуулган, ерөнхий чуулган за тэгэнгүүт ингээд 3 4 чуулган дуусгангууд үдээс хойш дахиад уул руу очиж залбирдаг. Уул руу очиж залбирч ороод доошо бууж ирэхэд нь оройны хоолны цаг болчдөг гэж байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт нь орой хоолоо идчихээ дахиад ороод дахиад библи судлалтай. Гэх мэтчлэн ингээд бүтэн өдрийг эзэнд зориулах гэж хичээсэн. 자네들에게 세상에서 가장 가치 있는 일이 무엇이겠느냐? 바로 복음 전에서 죽어가는 생명을 살려내는 것이 아니겠냐? 저는 그렇게 말했습니다. Тэгээ хүүхдүүд үгтэй "Аав энэ дэлхийд хамгийн үнэтэй зүйл нь юу вэ?" гэхэд нь тэ сайн мэдээ тарааж тэгээ хүний сүнсийг аврахаас илүү чухал юм гэж юу байх вэ гэж хэлдэг. 우리 큰아들은 뭐 지금은 목사가 됐지만은 그 어렸을 때 꿈이 뭐냐? 앞 장래 희망이 뭐냐 하면 항상 초등학교 때부터 고등학교 때까지 목사였습니다. Тэгээ хүүхэд нь одоо том хүн пастор юм байна шүү дээ. Тэгээ пастор том хүн гав хата тэгдэг гэсэн үг. Баг сургуульд байхаас бол би одоо тэ хончин болно. Би пастор болно гэдэг ингэдэг гэсэн гэнэ. Тоо алах сургууль төгс хүртлээ. 뭐 그 아이가 뭐 큰 교회 목사 자녀가 돼 가지고서 뭐 대접받고 잘 되고 이런 데서 자라는 것이 아니라 정말 개척교회에서 어렵고 제대로 먹지도 못하고 제대로 쓰지도 못하고 힘든 상황에서 자랐지만은 그런 모습을 보면서도 어떻게 목사가 되겠다는 그런 장래 희망을 가졌겠습니까? Тэгээ тэр хүүхдийн хувьд болохоор чинь одоо тэгээд одоо бага наснд нь болохоор тэ аав нь пастор гэхдээ гэр бүлийн байдал нь сайн биш. Дөнгөж чуулган эхлүүлсэн. Тэгээ өөрөө ингээд одоо сайн идэж, сайн зүйл хэрэглэж чадахгүй ийм нөхцөл байдал дотор ингээд өссөн байгаа шүү дээ. Гэсэн хэрнээ энэ хүүхэд яагаад ингээд би пастор л болно гэж ингэж мөрөөдсөн гэж бодож байна. 이 육신의 것은 잘 못 해줬어도 어떻게 하든지 믿음을 심어주려고 애써서 그가 믿음으로 하나님을 섬겼기 때문입니다. Мгм. Тэгээ яагаад тэгэхээр мэдээж хэрэг одоо бие махбодынх нь хувьд ч юм уу тийм ах бодынх нь хувьд дутагдaltaй зүйл байсан боловч сүнснийх нь хувьд болохоор энэ хүүхдэд өөрөөс нь зайлуулах төшгүй тэр үнэт зүйлийг нь би ингээд ойлгуулсан учраас энэ хүүхд тий пастор болно гэж ингээд мөрөөдсөн баг. 그래서 지금은 그 우리 큰아들도 목사가 돼 가지고 지금 걔도 똑같은 방식으로 지금 개척교회를 하고 있어요. Тэгээ одоо энэ хүн болохоор пастор гэсэн шүү дээ тий. Тэгвэл тэр хүн ямар пастор гэхээр өөрөө бас нэг шин чуулганд тарьж байгаа юм. Шин чуулганд тарьж байгаа тийм пастор нь. 아무도 없는 곳에 가서 Тэгээ 20분 хинч 4 байхгүй 명만 тийм газар очиод 이렇게 시작했습니다. тэг ингээд одоо шинэ чуулган тариад эхэлж байгаа. 그러니까 항상 자녀들에게 가장 좋은 유산은 바로 믿음을 물려주는 것이라는 걸 기억하시기 바랍니다. Тэгэхээр хэдүүлээ үр хүүхдүүдтэй бид нэр хамгийн сайн үлдэх ёстой өв хөрөнгө нь юу вэ гэхээр итгэл гэдэг зүйлийг бид нэр үргэлж санах хэрэгтэй. 네. 잠깐 쉬었다 하겠습니다. 네. За хэдүүлээ түр амарч байгаад оръё. 4시 10분. 20, 20장 11절 말씀 За 보겠습니다. хэдүүлээ одоо 20 дугаар бүлгийн 11 дугаар эшлэлээс эхлэх гэж байгаа. 예, 그 기골이 청년같이 강장하나 그 기세가 그와 함께 흙에 누우리라. 그랬습니다. За энэ дээр ясн залуу насных нь тэнхийгэр дүүрэн байвч тэдгээр нь түүний хамт шороонд хэвтдэг буюу гэсэн. 네, 이렇게 아기는 아무리 건강하고 기운이 청년처럼 왕성해도 얼마 안 가면은 여러 가지 근심과 병으로 다 쇠약해져서 흙으로 돌아가게 된다는 것입니다. За тэгэхээр энэ бас нөгөө нэг одоо муу нэгний талаар муу хүн хорон муу хүний талаар ярьж байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр хичнээн эрүүл байж болно тий. Залуу байж болох ч гэсэндээ тодорхой хэмжээгээр одоо тэгээд тодорхой дороотно гэдэг хийж өгшөө тий. Өвдөх тий. М, Эцсийн дүндээ ясны урт шороондоо орно гэсэн. 이게 육체뿐만 아니라 어, 그 부귀 영화도 결국은 다 없어지게 된다는 것입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол зөвхөн махбод гэхгүй тий. Ер нь бүх зүйл нь ингээ байхгүй болно гэсэн. 어, 베드로전서 1장 24절 말씀을 한번 보겠습니다. За хэдүүлээ 1-р Петр номны 1-ийн ил ил зам 1장 네. 베드로전서 1장 24절 24절. 1-р Петр 1-ийн 24. 그러므로 모든 육체는 풀과 같고 그 모든 영광이 풀의 꽃과 같으니
풀은 마르고 꽃은 떨어지되 오직 주의 말씀은 세세토록 있으리라 있도다 하였으니 너희에게 전한 복음이 곧 이 말씀이니라. За 24 25 юм байна. Учир нь бүх мах бод болбоос өвс мэт бөгөөд бүхий л алдар нь өвс ногооны цэцэг мэт. Өвс хатдаг, цэцэг ганддаг. Харин эзний үг мөнхөд оршино. Энэ нь та нарт тунхаглагдсан үг мөн өө гэсэн. Амен. 하나님을 공경하고 믿는 일을 잘하는 사람은 마치 시냇가에 심은 나무와 같이 계속 창성해 나간다는 것입니다. Эзэн бурхнаас эмээж тэ эзний үгийн дотор дуулууртай амьдрах гэд хичээдэг нэг харин юу гэдэг вэ? Юуны урсгал усны дэргэд таригдсан мод мэт гэдэг тийм. 시편 1편 3절에 시편 1편 3절에 그랬잖아요. 저가 시냇가에 심은 나무가 시절을 쫓아 과실을 맺으며 그 잎사귀가 마르지 아니한 같으니 그 행사가 다 형통하리로다. 했습니다. За дуулал номны 1-ийн 3 дугаар эшлэл дээр ингэж байгаа. Урсгал усны дэргэд тарьсан мод адил ургацын цагт жимсээ ургуулж навчсан үл хатнаа. Альва үйл нь түүнд амжилтыг авчирнаа гэсэн. Амен. 누가복음 16장 19절에서 31절의 말씀 보면 우리가 잘 아는 그 부자와 나사로 비유가 나옵니다. Нүгәбүгүм 16-장 30 19절부터 31절. Лук номны 16-гийн 19-оос 31-р эшлэгийг харах юм бол тэрэн дээр юу гарч ирэх гэхээр нөгөө нэг баян эр Лазар хоёрын харьцуулсан сургаалт үлгэр гарч. 네, 거기 보면은 그 부자는 세상에서 호화롭게 연락하며 잘 살았지만은 잠시 후에 죽어서 지옥에 갔습니다. Тэгэд энэ дээр харах юм бол баян эр те энэ дэлхий дээр зөв үнэн хүл амьдарч хагаад нэг өдөр юу яадаг тийм ээ. Өөд болоод халууг юм тамт очиж. 그러나 나사로는 부자의 상에서 떨어지는 부스러기를 얻어먹고 살았지만은 믿음이 있었기 때문에 죽은 다음에 천국에 가서 아브라함의 품에 안겼습니다. Тэгээ харин Лазар болохоор яасан бэлээ? Тэр итгэлтэй хүн байсан. Гэхдээ түүний одоо нийгмийн байр суурийг харах юм бол баячуудын ширээн дээрээс унсан тэр үүрэмг хог цовдлоор хоололдог ийм нэгэн байсан байж. Гэхдээ тэр яг ижилхэн үхэл ирэх үед итгэлээр яасан бэ? Тэнгэрийн аанчлалд ороод Авраамийн өвөр дээр ингээд суусан гэсэн тий. 이처럼 악인의 부귀와 권세는 얼마 후에는 다 없어지고 우리 성도가 믿음 지킨 것은 하늘나라에 영원히 남아있게 되는 겁니다. Тэгээ эндээс харахад ч гэсэндээ тий. Тэр одоо яг өнөөдрийн байдлаар үнэн жаргаад байгаа юм шиг тийм байдлууд нь итгэл байна уугүй юу гэдгээс шалтгаалаад итгэл байхгүй л бол тэр бол үнэхээр хоосоо. Харин итгэлээ цагсан хүний хувьд те одоо зовоод байгаа юм шиг боловч мөнхөд үргэлжлэх сайныг азуурнаа гэсэн. 그 다음에 두 번째 소지의 12절로 16절은 악을 달게 먹으나 배에서는 쓸개로 변한다는 내용입니다. За одоо хэдүүлээ нөгөө нэг хоёрын хоёр дахь сэдв рүү орох гэж байна тийм ээ. За хоёрын хоёр дахь сэдв болохоор 12절, хоёр дахь сэдв юу вэ гэсэлрээ 12-оос 12절 14절까지 읽어보겠습니다. 그는 12-оос 14-р эшлэл уншигчээ. 그는 비록 악을 달게 여겨 혀 밑에 감추며 아껴서 버리지 아니하고 입에 물고 있을지라도 그 식물이 창자 속에서 변하며 뱃속에서 독사의 쓸개가 저느니라 그랬습니다. За хэдийгээр бузар муу нь түүний аманд амттай байж хилэн дороо тэрээр түүнийг нууцлан түүнийг хүсэж эс явуулах хагаад амандаа түүнийг хадгалавч тэр хоол нь ходоодон дотор нь хувирч хорт могойн цөс болно гэсэн. 여기는 이제 악인이 악을 대하는 태도와 그 결과에 대해서 말하고 있습니다. За энэ дээр болохоор чин тэ одоо хорон муу хүн яа гэсэн бэ? Хорон муу хүн өөрийнхөө хорон муу байдлыг хадгалах тусам хэрхэн хадгалдаг? Тэрэн дараад нь өөрт нь юу олдог вэ гэдэг хэлж өгч. 네. 그 잠언 9장 17절 말씀에 보면은 도적질한 물이 달고 몰래 먹는 떡이 맛있다 하는구나 이런 말씀이 있습니다. За сургаалт төс номны 9-ийн 17 дээр юм үг байгаа. Улгайн ус чихэрлэг нууцлсан тал хамттай гэдэг гинэ.
이게 악인들은 이렇게 불의하게 취한 재물과 모든 부귀영화를 달게 삼킨다는 것입니다. Тэгээ энэ муу хүмүүс юу н хорон сэтгэлтэй, тэгээ зөв сэтгэлтэй, зөв бос сэтгэлтэй хүмүүс яадаг гэхээр ийм зөв биш ашиг руугаа илүү ингээд тэмүүлдэг гэж. 그러나 그것이 속에서는 마치 독사의 쓸개로 변한다는 것입니다. Гэтэл яг үнэндээ амьдрал дээр харах юм бол тэдний тэгж тэмүүлэн авдаг зүйл нь ходоодонд нь орох юм бол хортмоогоо цөс шиг болно гэж тий. 이렇게 악인들은 죄 짓는 것을 달게 여겨서 일시적으로 재미를 보지만 얼마 음. 후에는 그것이 마치 뱃속에서 아주 쓸개와 같이 쓰게 되어서 큰 음. 고통거리가 된다는 것입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо тэ зөв бүс сэтгэлтэй хүмүүс муу үйлдэхдээ ерөөсө торхгүй. Тэгээ маш баярлаад бүр ингэж жаргаж үйлддэг гэж байна. Тэгээ нэг удаагийн зугаа цэнгэл болгож ингэж үйлддэг боловч яг үнэндээ тухайн үедээ амталж ирсэн тэр зугаа цэнгэл шиг гоё цаг үеийн төд удалгүй гидсэн дотор нь орохлоор тэр хортмогоон цөс гэдэг чинь ямар гашин байх вэ те? Гişиг тийм болж ирснээрээ тухайн хүнийг үнэхээр тийм шаналгадаг гэж. 강박순 사님 나가셨어요? Нагаашаасаа 안 계시죠? 확인할게요. 어디 가셨어? 자, 그다음에 15절 16절 한번 보겠습니다. За хэдүүл одоо 15, 16 дугаар эшлэгийг үзэж байна. 그가 재물을 삼켰을지라도 다시 토할 것은 하나님이 그 배에서 도로 나오게 하심이니 그가 독사의 독을 빨며 뱀의 혀에 죽을 것이라 그랬습니다. 15, 16 дээр тэрээр баялгийг залгивч бөөлжин гаргах болно. Бурхан гидснээс нь түүнийг гарганаа. Тэрээр хорийг сорж хортмогоон хэл түүнийг алнаа гэсэн. 그러니까 악을 행하면서 그 불의의 재물을 취한 자는 하나님께서 그것을 다시 토해내게 하신다는 것입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол бурхан ингээд тий зүй бусаар сорсон, зүй бусаар авсан тэр бүх зүйлүүдийг бурхан буцаагаад бөөлжүүлдэг гэж тий. 이게 불의하게 취한 재물은 일시적으로는 즐거움이 될 수 있습니다. М. Ер нь бол тэг зөв бусаар олсон эд хөрөнгүүдийг харах юм бол нэг хэсэгтээ тэр чинь бол тэ гоё байж магадгүй. 그러나 하나님께서 마침내 고통으로 변하게 하고 토해내게 하신다는 것입니다. Гэтэ бурхан харин яана гэсэн бэ? Түүнийг нь цовлонгоор одоо солиод бас буцаагаад бөөлжүүлж гаргуулна гэсэн. 이제 잠언 21장 6절에도 보면은 속이는 말로 재물을 모으는 것은 죽음을 구하는 것이다 그랬습니다. За энэ дээр 21-ийн сургаалт төгс 21-ийн 6 дээр юу гэсэн бэ гэхээр заллагч хэлээр эрдэнсийг олж авах нь замхрах уур үхлийн зангаа гэсэн. 그렇게 정직하게 즉 정당하게 재물을 얻어야지 남을 음. 속이고 또 남에게 사기를 쳐서 이렇게 얻은 것은 결국은 다 하나님이 토해내게 만든다는 것입니다. Тэгээ бид нар бусдыг одоо тэгэд мэхлээд, бусдыг хулигтаад тий өөрөө өнөөдөр болж ивэл хамаагүй дээ гэсэн байдлаар хандаж болноо. Гэхдээ дараад нь бурхан буцаагаад бөөлжүүлнэ шүү гэсэн тий. 그게 독사의 독을 빤다는 것은 바로 그것이 독사의 독과 같이 자기를 해롭게 한다는 것입니다. Өөрөөр хэлбэл хортмогоон хорн түүнийг ална гэсэн шүү дээ тий. Хортмогоо хэл түүнийг ална гэсэн. Өөрөөр хэл буцаагаад тухайн үед болох гээд байгаа юм шиг боловч дөрүүлээд өөрт чинь ингээ хор олно шүү гэдэг хэлж өгч. 이게 남을 속여서 이렇게 얻은 재물이 결국 그것이 자기를 해롭게 한다는 것입니다. Бусдыг тэг хуураад ч юм уу олсон тэр эд зүйлүүд тий өөрт чинь хор болно гэдэг хэлж өгч. 뭐 뱀의 혀에 죽는다는 것도 뭐 거의 같은 뜻입니다. Тэгээд энэ могойн могойхоо тэр хорт могойхоо хилэнд нь өөрөө үхнэ гэсэн тий. Яг энэ агуулга хэлж байгаа. 이제 독사가 이렇게 사람을 물려고 할 때 그 Mhm. 혀를 이렇게 자꾸 낼름낼름 거리잖아요. 그렇기 때문에 Mhm. 그 혀에 죽게 된다는 그런 뜻으로 말한 겁니다. Аха. Тэгээ та нар хорт могойг мэдэн штэ тий нэг хөөхөн салаатай нэг жижигхэн хил гаргаад идэх чинь дадаг дадаг гээ. Тэгээ тэрэн шиг тий.
Тэгэхээр тэр хэл ингээ харах юм бол одоо нэг тийм хатуу матууч биш гэхдээ тэрэнд нь ингээд тий тэрэндээ өөрөө хорлогдох боломжтой гэж. 그러니까 이 말도 그 뱀의 독에 죽는다는 말과 같은 뜻입니다. Аа. Тэгэхээр энэ нэг утгаараа юу гэсэн үг гэхээр могоо өөрийнхөө хордно гэдэгтээ яг ижлэх үг гэнэ. 자, 그런데 한 가지 우리가 알아야 될 것은 정당하게 취한 재물이라고 해도 그것을 자기 것으로 만들어 놓고 우상처럼 그 재물을 붙들고 살려고 한다면은 그것도 하나님 앞에 불의한 재물이 되는 것입니다. За бас нэг одоо анхаарах ёстой зүйл нь юу гэхээр за яг хөө бид нар эд хөрөнгийг зөв шударгаар олсон байж болно. Гэхдээ зөв шударгаар олсон эд хөрөнгөө тэ өстө нөгөө нэг нүдний цэцгийн мэд хайрлаад бурхан шигээ дахиад ирэх юм бол тэр чинь бас хоромбоо болж хуурдгийг шүү гэж хэлж. 이게 사람이 가난하게 살 때에는 정말 하나님 잘 섬기면서 믿는 일 잘하다가 이제 좀 재물을 얻어 가지고 부유하게 되면은 그 재물 때문에 믿음을 떠나고 하나님을 잘 섬기지 않는 그런 사람도 있습니다. Тэгээ ийм тохиолдлууд байдаг. А, Юмгүй хоосон байх үедээ тэгээ хөөхөн хоосон байх үедээ эзэн бурхандаа үйлчлдэг, өргөдөг, тэгээ эзнийхээ нэг тавьдаг ийм байжгаад эд хөрөнгөд нэмэгдээд ирсэн чинь нөгөө нэг сэтгэл нь харан болж эхлээд буцаад нөгөө бурхнаасаа нүур буруулаад ирдэг хүмүүс ч гэсэн байдаг. 그래서 하나님께서는 어 그 사람의 그 전대 주머니가 구멍이 뚫어지게 해서 재물이 다 없어지게 한다는 것입니다. Тэгээ бурхан харин юу гэдэг лээрээ хэрвээ тэгэх юм бол тийм хүний бид кармагийн цоолондоо гэдэг. Кармагийн цоолоод нь олсон юм нь одоо урсгана гэдэг. 네. 학개 1장 6절 말씀을 한번 보겠습니다. Тэгээ 학개. хаггэ. 구약성의 학개 1장 6 절. 네. 학개 номны 1-6 гэдэл харах юм бол 너희가 많이 뿌릴지라도 수입이 적으며 먹을지라도 배부르지 못하며 마실지라도 흡족하지 못하며 입어도 따뜻하지 못하며 일꾼이 삭슬 받아도 그것을 구멍 뚫어진 전대에 넣음이 드느니라. за энэ дээр үг хэлэхээр та нар ихийг тариалсан боловч ургацсан баг байна. Та нар иддэг боловч цаддаггүй. Та нар уудаг боловч хандаггүй. Та нар хувцалдаг боловч хэн чинч дулаацдаггүй. Хөлсний ажилчин хөлс авлаач цоорхой төрөвчөнд хөлсөө хийдгээ гэсэн. 이 구멍 뚫어진 전대가 뭐냐면은 이렇게 돈을 많이 벌어와도 다 다른 데로 새 나가는 겁니다. 말하면 병 나서 병원으로 나간다든가 뭐 사고 어. 나서 나간다든가 또 사기를 당해서 없어진다든가 뭐 도둑을 맞는다든가 이런 것들이 다 구멍 뚫어진 전대인 것입니다. Одоо энэ тэгэхээр үнэхээр нөгөө нэг яг бодитоор ийм цоорхой кармагийн цоолоод байгааг бол үгүй шүү дээ, тий? Тэр чинь одоо юу гэсэн утгатай гэхээр мөнгө ороод ийн. Гэтэл тэр нь заавал ямар нэгэн шалтгаанаар гараад ийн гэсэн. Өвдөөд гардагсан ч юу, хулгайд алдагсан ч юу, асуулт ордогсон ч юу, тий? Одоо хин нэгэн одоо юу гэдгийг заллуулцдагсан ч юу, ингээд алдагдаад байдаг гэсэн. 그러니까 믿음 지키지 않고 재물을 얻는 사람에게는 하나님이 그 주머니에 구멍을 뚫어 놓는 거예요. Гэтэ тийм аюултай зүйл нь юу гэхээр итгэлээ сахихгүй ээж кармага түнтэлгээд байгаа нөхдүүд бол тий карма нь цоорын шүү гэж байна тий. 그러니까 아무리 많이 벌어와도 남는 게 없는 것입니다. 자꾸 구멍으로 새 Тэгэхээр 나가니까. тийм учраас хичнээн ихийг цуглуулсан ч гэсэндээ үлдэхгүй тий үлдэх юм байхгүй болоод байна гэсэн. 만약 뭐 직장 다니는 사람이라고 예를 든다면은 직장에서 아무리 돈을 그 월급을 많이 받아와도 항상 남는 게 없고 모자라는 거예요. Өөрөөр хэлэх юм бол ингэдэг. За хүн бүр овоож оцсодлоо их мөнгө олохгүй байж болох ч гэсэндээ ажилд явж байгаа хүмүүс бас ялгаа байхгүй. Тэгээ ажлынхаа цалингаа авлаа. Тэгээ цалингаа авангууд яах вэ? Үлдэх юм байхгүй. Буцаад батхаад өөр таах хэмжээний болчдөг гэж. 왜냐하면 그 돈이 다 다른 데로 다 새 나갔기 때문에 그렇습니다. Тэгээ яагаад тэгэхээр нөгөө мөнгө нь яхааргүй тас руу н ороод байгаа. Гэхдээ гарах нь их байгаа. Тэгэхээр тэр нь угаасаа яг цорхой карма шиг гэсэн. 그런데 만약에 그 사람이 자기가 믿음을 지키지 않아서 하나님이 구멍을 내서 새 나간 걸 생각하지 않고 내가 월급이 적어서 돈을 적게 받아서 이렇게 돈을 모으지 못하는 거라 생각하고 더 돈을 많이 받는 직장을 옮긴다 해도 마찬가지라는 거예요. Тэгээ хүмүүс юу гэдэг гэхээр яагаад ингээ юм үлдэхгүй байна гэхээр би тест тий би эзнээхөө өмнө өөрөө итгэмжтэй биш байгаа болохоор миний кармад цоорцсон шиг ингээд урсаад байгаа юм биш үстэй гэж бодохгүйгээр хүмүүс юу гэж боддог гэхээр
Зүгээр л миний цалин маань амьдралд хүрэлцэхгүй байна гэж боддог. Тэгээд би өшөө илүү одоо тий өшөө жоохон арай илүү олон ажил хийх хэрэгтэй байна гэж боддог. Гэтэ тэгсэн ч гэсэн ялгаа байхгүй. 그 Тусмал цорно. 구멍 뚫어진 그 주머니를 막는 방법이 뭐겠습니까? Тэгвэл цоорхоо юм шиг байгаа тэр кармаг одоо нөхөх арга нь юу юм бэ? 그 뚫어진 그 구멍을 막아야 되는데 막지 않고 아무리 돈을 많이 벌어와도 다 새 나가기 때문에 막아야 되는 것입니다. Тэгвэл хэдүүлээ бодох юм болно шүү дээ. Тэр одоо юун дээр м, э, тэр одоо тэр цоорхой байгаад нь шүү дээ. Тэр цоорхойг төл нөхөх арга нь юу байж болох вэ? 그 구멍 뚫어진 걸 막는 방법은 바로 자기의 그 잘못을 찾아서 회개하고 하나님 앞에 바로 하는 것입니다. Тэгэхээр тэр нь гол нь юу вэ гэхээр өөрийнхөө буруу зүйлийг ойлгоод хүлээн зөвшөөрөөд гэмшээд эзэн рүү эргэх байна. 예를 들어서 주의를 제대로 지키지 않았다면 주의를 철저하게 지키고 뭐 Нааш 또 거짓말했다면 거짓말을 버리고 진실해야 되고 이렇게. жишээлх юм бол те одоо юу байж болох вэ? Би эзний өдрийг сахихгүй тоохгүй яваадсан бол эзний өдрийг сахидаг болох юм уу? А эсвэл худлаа яриад бүр тэг те худлаа яриад яваадсан бол худлаа ярихаа болдгсон ч юу те. 그러니까 자기의 죄를 찾아서 회개하고 하나님 말씀대로 바로 하는 것이 바로 그 뚫어진 구멍을 막는 방법입니다. Тэгээд цоорхоо кармаг нөхөх хамгийн гол арга нь өөрийнхөө геймийг олоод эзнээ мочоод геймших. 자, 그다음에 이제 세 번째 대지에 보면은 17절 21절까지는 그 얻은 소유로 행복을 누리지 못한다는 내용입니다. Адилхан нөгөө хэдлээ 2-ын 3 дугаар сэдв рүү орж байгаа тий 17-оос 20 21 хүртэл олсон хөрөнгөөрөө жаргаж чадахгүй гэсэн юм хэсэг байгаа. 네, 17절 말씀 보겠습니다. 17 дугаар ишлэгийг хэлээ харах юм бол 그는 강 곧 꿀과 엉긴 젖이 흐르는 강을 보지 못할 것이요 그랬습니다. за зөгийн бал болон цөцгийгөөр цалгих урсгал голыг тэр харахгүй гэсэн. 네, 꿀과 엉긴 젖이 흐르는 강은 바로 꿀과 젖이 풍부하게 나는 그 비옥한 땅, 즉 하나님께서 축복해 주신 땅을 말합니다. М. Одоо энэ дээр цөл зөгийн бал ба цэцгийгээр цалгих гол гэж байгаа тий. Энэ юу хэлж байгаа юм? Бурхны өрөөл тий эзний өрөөсөн дээр газрыг зөөлөе гэсэн. 근데 그 출애굽기 3장 8절로 보면은 하나님께서 이스라엘 백성들에게 허락하신 가나안 복지는 젖과 꿀이 흐르는 땅이라고 있습니다. 아하. 출애굽기 목사님 창세기 3장 8절, 10 절이요? 88. А 8 절. 네. 아하. Гэтэл номны 3-ын 8 дугаар ишлэгийг харах юм бол тэн дээр бурхан юу гэсэн гэхээр м тий сүү болон балаар урсан уудам заах нутгийг өгнө гэсэн. 그것은 이스라엘 백성 중에도 특별히 하나님을 순종하는 자에게 허락한 땅입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ гол сүү болон балаар урсан энэ газрыг бурхан хэн өгнө гэсэн бэ? Израильчууд дундаасаа эзэн бурхнаа дуулууртаа дагсан хүмүүс өгнө гэсэн. 그래서 하나님을 불순종하고 악을 행하는 자들은 그 젖과 꿀이 흐르는 가나안 땅, 그 축복의 땅을 보지 못하게 된다는 것입니다. Харин яг ихэвчлэн Израиль байж болно л доо. Гэхдээ эзэн бурхныхаа өмнө дуулууртай биш байгаа хүмүүс яах юм бэ? Тэд нэр тэр газрыг үзэж чадахгүй гэсэн. 근데 이것은 그 영적으로 복된 가나안 땅을 가리키기도 하지만은 내세 천국을 가리키기도 합니다. Энэ нь үнэхээр яг бодит байдал дээр ерөөл юм болсон Канаан газрыг хэлж байгаа боловч нөгөө талаар хэлээд сүнслэг талаар хүлээж авах юм бол энэ чинь мөнхийн хаанчлалыг хэлж байгаа гэсэн үг шүү дээ, тийм үү? 이 악한 자들은 잘 살아보려고 죄를 짓고 또 불의한 재물을 취하지만은 결국은 복된 자리에 이르지 못한다는 것입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо тий тэр зөв бус сэтгэлтэй хүмүүс яах вэ? Өөрсдийнхөөрөө явж болноо. Гэхдээ эцсийн дүндээ зорьсон газараа тэд нэр хүрэхгүй гэсэн. 이런 사람은 믿음을 떠났기 때문에 현재에도 그 신령한 세계에 들어가지 못하고 내세에도 영광스러운 자리에 들어가지 못한다는 것입니다. Тэгэхээр зүгээр нэг хүрсэн газарсан зүйлийг авахгүй биш. Тэ бодит амьдрал дээр ч зорьсондоо хүрч чадахгүй. Дээр нь нэмээд яах вэ гэхээр мөнхийн ханчлалт ч хүрч чадахгүй гэдэг хэлж. 그러나 이 고난을 받으면서도 욥과 같이 의를 지키며 생명의 길을 걸어가는 사람은 이 세상에서도
젖과 꿀이 흐르는 가나안 땅에 살게 됩니다. Харин тэ Йов шиг үнэн талд зогсох гээд хичээж байгаа. Хүн харахад жоохон тэ ойлгомжгүй юм шиг боловч өдөр болгон өөрийгөө даашлаад хичээж байгаа нэг нь яах вэ? Мөнхийн хаанчлал ороход тодорхойгоос гадна энэ дэлхий дээр ч гэсэндээ бурхан түүнийг сүв болон балаар барьдаг газар руу заавал хүргэнэ гэсэн. 또한 내세에서도 복을 받게 된다는 것입니다. Тэгээд тэр чинь тэ эх өдрүүдэд мөнхийн хаанчлал ч гэсэн орно гэсэн. 그러니까 말씀을 생명으로 삼고 말씀대로 순종하는 자가 현재와 내세에도 복을 받습니다. Тэгэхээр эзний үгийн дагуу дуулууртай үйлдэгч нь яаж гэхээр одоо энд амьдарч байгаа энэ амьдралдаач тэ эзнээс ерөөлөг аваа зогсохгүй эх өдрүүдэд хожим ирэх тэр мөнхийн хаанчлалт ч гэсэндэ ерөөлөг авнаа гэж хэлж. 아이고, 감기 때문에 아주 힘드시죠? 죄송해요. 계속 고소리가 나와가지고. 네, 그다음 18절로 19절 보겠습니다. За ядлаа 18, 19 дэх эшлэгийг хар. 네, Ууч дахиад бас л байнга усаадтай요. 수고하여 얻은 것을 도로 주고 삼키지 못할 것이며 매매하여 얻은 물 재물로 즐거워하지 못하리니 이는 그가 가난한 자를 학대하고 버리며 자기가 세우지 않은 집을 빼앗습니다. На 18, 19 дэрийг сөлөөрэ тэрээр олж авснаа буцаадаг бөгөөд залхихгүй. Олж авсан баялагтаа тэрээр баярлаж чадахгүй. Учир 자, нь тэрээр ядуусыг умартан даралсан билээ. Тэр өөрийн барьж босгоогүй гэрийг эзлэн авсан билээ. 악인은 뭐 장사를 하거나 또한 다른 방법으로 수고를 해서 얻은 재물이 많이 있다 할지라도 그것이 자기 것이 되지 못하고 다른 사람의 소유가 된다는 것입니다. За зөв бус сэтгэлтэй хүмүүс яадаг вэ? Өөрөө олоогүй хэрнээ өрөөлийн зүйлээс аваад чамаагүй те хураасан зүйлсүүд байж болно гэсэн те. Тэд нар бүр 8 хийдэг байдаг, юу хийдэг байсан, юу ч хийдэг байж болно. Гэтэ тэрийг тэднээсээ яа гэсэн эцсийн үндэ ашиг хүртэж чадахгүй гэж. 이 악인들은 가난한 자를 학대하고 또 자기가 세우지 않은 집을 빼앗는 일도 거침없이 하는 자들입니다. Энэ буруу сэтгэлтэй хүмүүс юу хийдэг вэ гэсэн чинь тэ өөрөө босгоогүй зүйлээ ч гэсэндээ булаагаад авчдаг, бусдын гэрийг ч тоохгүй авдаг. Залуу хүмүүс ядуу хүмүүсийг ч гэсэн дураараа даралдаг гэж байгаа тийм. 그래서 하나님께서 그들을 다 불어버리신다는 겁니다. Гэтэ тийм учраас бурхан яа гэсэн тэд нарыг тараана гэж тийм. 예, 재물을 많이 얻었다고 해서 행복을 누리거나 즐거움을 누리는 게 아닙니다. Эд хөрөнгийг их оллоо гэд баяр хөөр аз жаргалыг аз жаргал надад ингээ төөрөөд идэг юм бол биш байгаа. 재물이 사람에게 행복을 누리게 한다면은 세상의 부자들은 다 행복해야 됩니다. Үнэхээр л одоо эд хөрөнгө хүнийг үнэхээр аз жаргалтай байлгадаг гэх юм бол энэ дэлхийн баячууд чинь жаргана штэ бөөндөө. Жаргана гэсэн үг шүү дээ бол. 그러나 그렇지 않습니다. Гэтэ бодит байдал дээр харах юм бол тэд нэр тийм тэгж жаргаж чадахгүй харагдаг. 잘 사는 나라 사람들은 다 부자니까 행복해야 되잖아요. Бид нар бол тэгж бодож байна. Энэ зөв баян орнууд гоё ёхоо гэж боддог. Гэтэ тийм биш байгаад байна. 근데 잘 사는 나라 사람들이 오히려 더 행복하지 못하고 자살하는 사람들이 많습니다. Баян орон байх тусмаа өөстөө ямар ч утга учир алгаа гэд амиа хорлож байгаа хүмүүсийн тоо илүү өндөр өд. 그렇기 때문에 오직 신령한 세계에서 하나님의 말씀대로 의를 지키면서 사는 자가 참된 기쁨과 즐거움을 누릴 수 있다는 것입니다. Тийм болохоор бид нар юуг мэдэх вэ гэхээр жинхэнэ сүнслэг ертөнц дотор те эзэн бурхны өмнө дуулууртай байх гэдэг хичээж байгаа хүмүүс нь жинхэнэ аз жаргал тэгээд жинхэнэ баяр хөөргийг эдэлдэг гэдгийг бид нар ингээд мэдэх хэрэгтэй. 자, 소발이 지금까지 악인에 대해서 형통하지 못한 것을 욥에게 말한 목적이 뭐냐면은 욥이 자기 죄 때문에 권세와 자녀와 재물을 다 잃어버리고 고난당하고 있다는 것입니다. Мгм. Тэгээд зофоор одоо энэ чинь одоо зофоор л яриад байгаа шүү дээ тий. Йовд яриад байгаа. Гэтэл зофоор өнөөдрийг хүртэл одоо хүртэл ингээ хэлж байгаа энэ үгнүүдийн гол зорилго нь юу юм гэхлээрээ Йов чи өөрөө гимээсээ болоод үр хүүхдээ эд хөрөнгө хам юм алдсан биз дээ гэж хэлэх гээд байгаа гэсэн. 뭐 그러나 거듭 말씀드리지만은 그러나 욥은 죄 때문에 고난당하는 것이 아닙니다. Гэтэ үнэндээ бол Йовын хувьд болохоор
Үнэхээр тэгж зөв биш сэтгэлтэй байгаад тэ гэм үйлснээсээ болоод ийм асуудлуудтай орооцолдог байсан. 토발이 한 말은 일반적으로는 맞는 진리입니다. Тэгээд Зофоны энэ хэлж байгаа энэ агуулгууд болохоор чинь яг ерөнхийн нэг утгаараа харах юм бол уул нь зөв юм гэдэг яриад байгаа. 그렇기 때문에 우리는 그 소발의 말을 잘 마음속 깊이 새겨야 될 필요가 있습니다. Гэхдээ бид нэр яах гэхээр энэ Зофорын үгийг сэтгэлийнхээ гүнд маш сайн ингэж оруулах хэрэгтэй. 그다음에 20절 21절 말씀 봅니다. За хэдүүлээ 21 20 21 дэх ишлэгийг харъя. 그는 마음에 족한 줄 알지 못하니 그 기뻐하는 것을 하나도 보존치 못하겠고 남긴 것이 없이 몰수히 먹으니 그런즉 그 형통함이 오래지 못할 것이라 그랬습니다. За 20 21 дээр тэрээр дотоод тайван байдлыг мэдэхгүй учраас хүссэн юугаач эс хадгалж үлднэ. Түүнд залгих юу ч үлддэггүй. Тиймээс түүний тансаглал тогтворгүй гэсэн. 이 악한 사람은 탐심이 가득해서 마음에 만족이 없고 또 있는 것도 다 탕진해 버립니다. Тэгээ энэ зөв сэтгэлтэй биш байгаад ирэхлээр яаж юм гэхээр сэтгэлд нь их хүсэж байгаа зүйл хэтэрхий олон. Тэгээ яг юу хүсэж байгаа өөрөө ч мэдэхгүй. Тэгсэн мөртлөө дахиад нэмээд хүсээд байна. Тэгж жагаад яадаг гэсэн бэ? Эцсийн дүндээ хүсэж байгаа юу эсэж байгаа байгаа зүйлүүд нь ч гэсэндээ бүр байхгүй болно гэсэн. 그러니까 그들은 그 욕심으로 행하기 때문에 있는 바를 족한 줄을 알지 못합니다. Тэгээ тэд нэр ингээд одоо дотроо шунаг сэтгэлтэй байгаад байгаа болохоор байгаа зүйлүүддээ сэтгэл хандж чадхаа болчдөг. 이게 항상 자기에게 있는 바를 족한 줄로 알아야 됩니다. Тэгэхээр бид нар яах ёстой вэ? Өөртөө байгаа зүйлсүүддээ сэтгэл хангалуун байх гэдэг зүйлийг ингээд сурах хэрэгтэй. 음, 디모데전서 6장 8절 말씀을 참고합니다. За хэдүүлээ 1-р Тимот 6-гийн 8-ыг харъя. 1-р Тимот 6-гийн 8 дээр 네, 우리가 먹을 것과 입을 것이 있은즉 족한 줄로 알 것이니라 그랬습니다. ингээс хэрв хоол хүнс хувцас хунар байвал эдгээрээр бид сэтгэл хангалуун байх болно гэсэн. 먹을 것과 입을 것만 있어도 참 족한 줄 아는 신앙을 가져야 됩니다. Тэгэхээр бид нар те зөвхөн идэх хоолтой нэг өмс хувцастай байсан ч гэсэндээ түүндээ талархаад сэтгэл хангалуун байдаг ийм зүйлс болох хэрэгтэй ийм итгэлийг. 사람의 욕심은 끝이 없기 때문에 아무리 채워도 만족하지 못합니다. Тэг хүний шунал гэдэг зүйл дээр угаасаа одоо юу төгсөл гэж байхгүй. 자기 스스로, Авмаар гэвэл өвөгдөөл энэ авмаар гэвэл хүсээд л энэ. 자기 스스로가 자족을 느끼지 못하면은 아무리 좋은 걸 주어도 만족을 느끼지 못하는 것입니다. Хүн өөрөө л за би арай хэтэрлээ дээ гэдэг ч юм уу. За би болчлоо доо гэж одоо өөрөө тэрийг л мэдрэхгүй л бол ингээд нэг тэрийг мэдэрч чадахгүй хүсээл байдаг. 옛날에는 차가 없을 때는 사람이 다 걸어 다녔잖아요. 그러면 Тэгээ дээр үед 걸어 다니는 사람에게 차가 한 대 생기면은 얼마나 감사하고 그걸로 더 이상 참 욕심이 없어야 되지 않습니까? тэгээ дээр үед жишээлх юм бол одоо бодох юм бол одоо бол машингүй бол бүгд амьдрч чадахгүй шүү бодож байгаа. Гэтэл дээр үед харах юм бол хүмүүс машин байхгүй бүгдээр алхаал явдаг байсан. 그런데 사람이 가지면 가질수록 더 좋은 걸 원하고 더 Мгм. 편리한 걸 원하게 돼 있습니다. Гэхдээ тэгэж алхаж явж байгаа нөхдүүд нэг машинтай болчихвол үнэхээр талархна. Гэтэ талархаад яадаг гэхээр хүний шунал хүсэл тэгээ зогсчдоггүй. За машинаа нэг сайжруулчих юмсан, нэг дээрдүүлчих юмсан гэд ингээ яваад идэг. 옛날에 없을 때를 생각하고 참 현재 하나님이 주신 거에 대해서 감사하고 그걸로 만족하고 신앙을 지켜야 되겠는데 그런 자족이 없는 사람은 항상 욕심을 버리지 못하기 때문에 믿음을 지키지 못합니다. Тэгээд жишээлх юм бол одоо байгаа зүйлээ харахтаа надад байхгүй юмыг хараад харьцуулах биш харин өмнө нь тэг жишээлх юм бол өмнө нь машин шахахгүй үе байсан гэдэг бодох юм бол бид нэр талархах ингээд талархаж итгэлээ ингээд сахидаг ийм итгэлийг сурах хэрэгтэй. Ийм төлөвшлийг сурах хэрэгтэй. 그래서 우리 성도는 언제나 자족을 배워 나가야 됩니다. Тэгэхээр тийм учраас итгэгч нар яах вэ? Бид нэр цаг үргэлж суурч, цаг үргэлж төлөвшөх хэрэгтэй. 빌립보 4장 11절로 12절 말씀을 참고해 보면요. Филиппо 4-ийн 11-ээс 12-ыг үзэх юм бол 거기 보면 내가 궁핍함으로 말하는 것이 아니라 어떠한 형편이든지 내가 자족하기를 배웠노니 비천에 처할 줄도 알고 또 풍부에 처할 줄도 알아서 모든 일에 배부르며 배고픔과 풍부와 궁핍에도 일체 비결을 배웠다고 그랬습니다.
Филиппо 4:11-12 дээр гэсэн би үүнийг дутагдсаны улмаас ярьж байгаа юм биш ээ. Учир нь би байгаадаа сэтгэл хангалуун байж сурсан юм аа. Би тарчигхан байхыг ч мэднэ, элбэг дэлбэг байхыг ч мэднэ. Ямар ч альва нөхцөл байдалд цатгалан болон өлсгөлэн байх, элбэг байх, дутагдахын аль альнийх нь нууцад нь би суралцсан гэсэн. 근데 바울은 어, 자주 가기를 배웠다는 거. 그래서 아무리 뭐 궁핍할 때든 풍부할 때든 어떠한 환경에서도 항상 믿음을 지켰다는 것입니다. Тэгэхээр Паулийн хувьд хэлсэн те ямар ч нөхцөл байдалд би итгэлээ ингээд сахихыг суралцсан гэсэн те. Өөд ядууч бай, элбэг хангалуунч бай. Тэр нь надад нөлөөлөхгүй гэсэн. 우리가 세상에 올 때에 빈손 들고 왔고 또 세상을 떠날 때에도 빈손 들고 갈 것이기 때문에 뭐 입을 것과 먹을 것만 있어도 만족한 신앙을 가지라는 것입니다. Тэгээ бид нар хүн болохоо энэ дэлхийд нүцгэн биеэр ирж байгаа. Тэгээд энэ дэлхийгээс явахдаа мөн л нүцгэн биеэрээ явна. Тэгэхээр энэ одоо амьдарч байгаа энэ хоёрын хоорондын хугацаанд яах ёстой юм бэ? Тэ өмсөх хувцс болон идэх хоолтой байх л юунд сэтгэл хангалуунаар ингээм амьдардаг байх хэрэгтэй. 그다음에 세 번째 대지로 22절부터 29절까지가 악인에게 하나님의 진노가 내린다는 내용입니다. За одоо хэдүүлээ том 3 дугаар сэдв рүү орж байгаа. 22-оос эхэлж байгаа. Тэгээ 22-оос 29-р ишлэл хүртэл байгаа. 22절 보겠습니다. За буруу сэтгэлд нь эзнээс шийтгэл байх гэсэн үг. 예, 풍족할 때에도 고내기 이르리니 모든 고통하는 자의 손이 그에게 닿으리라 그랬습니다. 22 жоо гэж өнгөсөний. 네, 22절. За 22 дугаар ишлэгийг унших юм бол элбэг хангалуундааж тэрээр давчдах болноо. Зовлонт хүн бүрийн гар түүний дээр буунаа. 여기 22절에 보면은 그 고통하는 자의 손이 그에게 이를 것이다. 이 고통하는 자의 손이라는 것은 참 불행한 손이란 뜻입니다. Аа за, э, 22 дээр гарч байгаа тийм ээ. Энэ дээр зовлонт хүмүүсийн гар гэсэн тий түүн дээр буунаа гэсэн тий. Энэ болохоор одоо нөгөө тайван бус хүмүүсийн тэр давчуу байдлын хүмүүс гэсэн үг. 이 파괴하는 아주 강한 세력을 가리키는 것입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол маш одоо тийм хүчтэй одоо юу гэх вэ? Хүчний нөлөө гэсэн үг. 자, 이 말의 뜻은 뭐냐면요. 악인들이 이렇게 풍족하게 살면서 즐거워할 때에 하나님께서 그들에게 파괴자를 보내서 갑자기 고통이 임하게 한다는 것입니다. Энэ юу гэсэн утгатай гэхээр магадгүй муу нэгэн яах вэ? Одоо тэр зөв бүс сэтгэлтэй хүмүүс тэ өөрийнхөө хангалуун байдал дотроо байх болох ч гэсэндээ эзэн бурхан тэднэр лөө нүүтер мэхийн зур асуудлаар ингээд түүнийг бөмбөгднө гэсэн үг. 그러므로 먹을 것이 뭐 많든지 적든지 자족하면서 하나님 말씀대로 믿음 지키는 것이 중요합니다. Тэгэхээр бид нар энэ дээр харах юм бол те бид нарт тэгвэл эцсийн дүндээ юу дээр анхаарах вэ? Өнөөдөр идэх юм байна уу байхгүй идэх хоол гэж анхаарахаас илүүгээр би яг үгэн дээр байна уу байхгүй гэдэг дээр яг анхаарах хэрэгтэй байна. 뭐잘 살든지 못 살든지 그게 중요한 게 아니라 내가 현재 믿음을 잘 지키느냐, 믿음을 잘 지키지 못하느냐, 그게 중요한 것입니다. Одоо яг хамгийн чухал зүйл нь те би одоо ихээр амьдарч байна. Миний амьдралын түвшин ямар байд гэхээс илүүгээр би эзний өмнө итгэлээ цагж байгаа юу үгүй юу гэдэг чинь хамгийн чухал. 뭐 세상에서 잘 사는 사람이나 못 사는 사람이나 어차피 죽으면 다 죽을 때는 똑같이 다 아무것도 가져가지 못하는 것입니다. Тий. Яг үүндээ тий одоо амьдралын түвшин сайн ч бай, муу ч бай бүгдээрээ л одоо дэлхийг орхихдоо нүцгэн штэ тий. 다만 믿음 잘 지킨 사람은 이제 하늘나라 가서 자기가 믿음 지킨 대로 하나님 앞에 상급을 받게 되는 것입니다. Тэгээ итгэлээ сайн сагсан нэг нь яах вэ? Эмхээ анчлал орохдоо эзнээсээ шагналыг авна гэсэн байгаа тий. 네, 그다음에 23절 말씀은요. 거 보겠습니다. 그가 배를 불리려 할 때에 하나님이 맹렬한 진노로 내리시리니 밥 먹을 때에 그의 위에 비같이 쏟으리라. За 23 дугаар эшлэлдэр түүнийг гидсээ дүүргэх үед бурхан дүрлэлсэн хилэнгээ түүнд илгээх бөгөөд идшин дээр нь энэ нь цутгах гэнэ. 이제 악인이 밥을 먹어서 배불리려고 할 때에 하나님의 진노가 비같이 쏟아져서 그 밥을 먹지 못하게 되고 망하게 된다는 것입니다.
Одоо өөрөөр хэлбэл муу нэгэн муу зөв бус сэтгэлтэй хүн яа гэсэн бэ? Тэ? Гисээд өргөх гэмээр бүгдийг бэлдэнэ гэж. Гэхдээ бэлдээд түүнийг идэх гэхэд нь эзэн яа гэсэн бэ? Яг тэр үед нь одоо юу хилэнгээ буулгах бөгөөд тэр хүн цуглуулсан зүйлсээ бүтчих чадахгүй гэсэн. 여기서 그 밥을 먹거나 배를 불리려고 한다는 뜻은 그 육신의 소욕을 그 육신의 그 욕심을 채우려고 향락을 누리려고 한다는 뜻입니다. Энэ дээр хэдүүлээ харах юм бол гэдэс дүүргэх, идэж шидрээ гарч байгаа тийм. Тэгээ энэ агуулга нь болохоор ч үнэхээр нэг боддоор нэг хоол ундны талаар яриад байгааг бол үгүй. Эсрэгээр юу шилэр хүний махбодын хүслийг одоо гүйцэлдүүлэх тэрийг хэлж байгаа. Махан биеийн тэр бодлууд тэг хүслүүдийг хэлж байгаа гэсэн. 사람이 배가 부르게 되면은 좀 이게 소유가 풍부하게 되면은 향락으로 기울어지기가 쉽습니다. 향락 юм. 향락이 뭐냐 뭐 먹고 마시고 즐기는 거죠. 즐기는 거. Аа. Тэг хүн тэг одоо элбэг хангалуун руу ороод ирэх тусмаа яадаг гэхээр одоо нөгөө наргих зүйл рүү илүү анхаарч эхэлдэг. 사실 먹고 살기 힘들 때는요. 어디 뭐 놀러 다닌다는 거 관광 다닌다는 거 그건 생각도 못 했잖아요. Тэг яагаад гэхээр хүн одоо байхгүй байх тусмаа хизээч үгтэй те тийш очиж тэдний хоолыг амсаа ийшээ очиж энэ газар л зугаалыг гэж юу боддоггүй. 한국 사람들도 예전에 못 살 때는 정말 아주 가난하게 살 때는 관광 생각도 못 했습니다. Тэг солонгосч гэсэндээ өмнө нь тэр амьдралын түвшин сайн биш байхдаа аялал маялал гэдэг зүйлийг бол боддогчгүй байсан. 지금은 좀 이제 풍요로워지니까 한국 사람들 관광 많이 다닙니다. Одоо харин эсрэгээр нь харах юм бол амьдралын түвшүүд нь сайжраад ирсэн чинь ер нь бол ийшээ аялна тийшээ аялна гэсэн хүмүүс их болцсон. 뭐 해외 관광지 나가 보면은 뭐 베트남이나 무슨 뭐 이런 뭐 어디 태국이나 이런 그 유명한 관광지 가 보면은 뭐 한국 사람이 얼마나 많은지 몰라요. Аа. Тэгээ Солонгос руу одоо нэг гадаад руу очиж штэ тий. Гадаад руу очиод харах юм бол Солонгос хүмүүс маш их харагддаг. 이제 사람이 먹고 배부르게 되면은 이렇게 향락 뭐 그 즐기는 데 Аа. 이렇게 빠지게 되기 쉽다는 겁니다. Тэгээ хүн одоо идэх хоол нь ариудаад ирэхлээр илүү их хүсч эхэлдэг буюу тэр нь болохоор яг тэгэхээр илүү зугаацах, илүү үзэх харах тий. Ингэж эхэлдэг. 그렇다고 해서 오해는 하지 마세요. 관광이 잘못됐다는 건 아니에요. 여기서 Гэхдээ одоо 문제는 ингэ тий зугаал нь буруу гэж байгаа юм биш шүү. Та бас юм 또 관광을 авчирсгалж 다닐 수 гэж 있습니다. хараарай. 하지만 관광 다닐 수 있지만은 믿음을 지키지 않고 이렇게 하는 것이 그게 잘못됐다는 것입니다. Тэгээ эсрэгээр нь одоо аялж болно шүү дээ. Тэ? Гэхдээ эцсийн дүндээ та юу шийдэж болох боловч итгэлээ болон цагч юм уу гэдэг дээр л асуудал байна. 그다음에 24 절부터 29 절까지를 보겠습니다. Адилхан 24-өөс 29 дэх эшлэлийг харъя. 여기는 이제 악인에게 임할 하나님의 징벌에 대해서 여러 가지로 기록한 것입니다. За энэ агуулгуудыг харах юм бол одоо зөв бус сэтгэлтэй нэгэн дээр эзнээс ирэх шийтгэлүүдийн талаар нэлээд хэдийг дурдсан байна. 한번 읽어보겠습니다. 그가 Энийг 철병기에 уншия. 할 때에는 노타리 쏘아 꿰 것이요 몸에서 그 살을 빼어낸즉 번쩍번쩍하는 촉이 그 쓸개에서 나오고 큰 두려움이 그에게 임하느니라. 모든 캄캄한 것이 그의 보물을 위하여 쌓이고 사람이 피우지 않은 불이 그를 멸하며 그 장막에 남은 것을 사르리라. 하늘이 그의 죄악을 드러낼 것이요 땅이 일어나 그를 칠 것인즉 그 가산이 패하여 하나님의 진노하시는 날에 흘러가리니 이는 악인이 하나님께 받을 분깃이요 하나님이 그에게 정하신 산업이니라. За төмөр элтнээс дайжиж чадсан түүнийг хүрэл зэвт сум цоо хатганаа. Түүнийг сугалж нуруунаас нь гаргахад цөснөөс нь гэлбаан мэт юм гараад айд сүйтгэс түүн дээр буунаа. Бүрэн харанхуй түүний эрдэнсийг нөмөрсөн боловч унтаршгүй гал түүнийг залгинаа. Тэр гал түүний майханд үлдэгцдийг залгина. Тэнгэр түүний хилэнцгийг илчилж газар дэлхий түүний эсрэг босгох болно. Гэрийнх нь үр жимс зайлуулагдаж Бурхны хилэнгийн өдөр урсаж одох болно. Энэ нь гэм буруутанд Бурханаас өгөх хувь. Бурханаар түнд тогтоогдсон өв залгамжлал мөн гэсэн. 자, За 여기에는요, 그 악인에게 임할 하나님의 그 재앙, 즉 징벌에 대해서 한 5가지 정도를 말했습니다. энэ дээр харах юм бол зөв бус сэтгэлтэй хүмүүс хандсан эзний ингэ шийтгэлийг 5 хэсэг болгож хэдлээ хувааж харж болохоор.
이제 첫 번째는 이제 철병기 재앙입니다. 24절에. За 24 дээр нэг ихнийх нь байж байгаа. Энэ дээр харах юм бол төмөр илт гэсэн тий. 그러니까 төмөр илт бас хом гэсэн. 악인에게는 그 원수가 철병기를 가지고 침략해 온다는 것입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол зөвхт бус сэтгэлтэн дээр яа гэсэн бэ? Төмөр илт тий. Илнэ гэсэн. 뭐 당시에 뭐 철병기라면은 요즘으로 말하면 참 최신형 무기죠. 아주 무서운 것입니다. Тухайн үедээ одоо харах юм бол хэдүүлээ яах вэ? А тухайн үеийн төмөр илт гэх юм бол одоогийнхоор бол бүр хамгийн сүүл үеийн зэвсэг гэсэн үг байхгүй. 두 번째는 24절로 25절에 보니까 놋화살 재앙입니다. 놋화살. Мгм. За тэгэнгүүт хоёр дахь нь юу гэсэн гэсэн чинь хүрэл зэвт сум гэсэн. 이게 악인이 이렇게 철병기 재앙을 피하면은 이번에는 번쩍번쩍하는 놋화살이 날라와서 몸에 박히게 되는 그런 벌을 받는다는 것입니다. За тэгээ юу гэсэн бэ? Эхлээд төмөр ээлд ирнэ гэж. За тэр хүн арай чамайг төмөр ээлднээс мултарч болох юм аа. А тэгвэл яа гэсэн дараад нь хүрэл зэвт сум ирнэ гэж. Тэг гялалтсан хүрэл зэвт сум ирээд хатгана гэсэн. 그다음 세 번째는 26절 상반절에 보면은 캄캄한 흑암 재앙입니다. За тэгээ гурав дахь нь болохоор 26-гийн эхний хэсэг дээр яж байгаа тий. Харанхуй гэсэн. Бүрэн харанхуй гэсэн. 이게 캄캄한 어둠의 환란을 만나서 그 보물이 아무 쓸데없게 된다는 것입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол харанхуй одоо нөмөрчих юм бол түүний эрдэнэс нь ямар хэрэг болох вэ те? 그 애굽의 바로 왕에게도 내렸던 그 10가지 재앙 중에 보면은 흑암 재앙이 있었습니다. Тэгээд тэрlээ Египтийн фараон хаан дээр буулгасан одоо тэр шийдвэрлүүдийг харах юм бол тэрнийх нь нэг нь харанхуй байсан те? 이제 분별할 수 없는 캄캄한 흑암이 만나게 되니까 얼마나 사람이 Тэгээд 답답하겠습니까? тэр харанхуй чинь зүгээр нэг шөнийн харанхуй биш тийм ээ. Өстө юу ч харахгүй тас харанхуй болох хүлээр чинь хүмүүс яах вэ? Ямар ч баримжаа болох байхгүй. 우리 심령에도 영적인 흑암을 만나게 되면은 아주 이루 말할 수 없는 그런 고통을 당하게 되는 것입니다. Бид нар ч гэсэндээ сүнсэн дотроо тэ ийм харанхуйтай түнэр харанхуй тэ болчих юм бол яадаг гэхээр одоо үгээр илэрхийлж чадахгүй ямар ч тийм баримжаа байхгүй юм зовлонд ингээ ундаг. 악인들에게 그런 흑암의 재앙을 만난다는 것입니다. Гэтэ харин энэ гурав дахь нь энэ тэ тэр одоо зөв биш сэтгэлтэй хүнд яа гэсэн бэ? Харанхуй ирнэ гэсэн. 그다음에 26절 하반절에 보면 불재앙입니다. Дараад нь 26-гийн сүүл хэсгийг харах юм бол гал бас ирнэ гэсэн. 그 불같은 재앙을 만나기 때문에 장막에 있는 모든 것이 다 멸망한다는 것입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол галын энэ гамшиг ирэх үед яана гэсэн бэ? Майханд нь үлдгэсэд майхантай нь хамт бүгд ингэ шатна гэж байна тийм. 소돔 고모라가 하늘에서부터 유황불이 내려서 다 멸망하지 않았습니까? Хэдүүлээ Содом болон Гоморагийн талаар сонсч ирсэн тийм ээ. Тэнгэрээс хүхэрт гал буусан гэж тийм. 네. 그다음에 다섯 번째는 28절에 보면은 가산이 패하는 재앙입니다. Ааха. За дараад нь болохоор тав дахь нь 28 дээр гарч байгаа. Үр жимс нь зайлуулагдана гэсэн. 하나님께서 환란을 만나게 해서 아주 그 가산이 다 이렇게 다 망하게 하신다는 것입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол бурхан тийм ямар нэгэн одоо тэр нөгөө юу лээ? М, ямар нэгэн гамшгуудаар дамжуулаад тийм бүгдийг ингээ аавна гэсэн. 소발이 이렇게 악인이 받을 재앙을 말한 것은 Мгм. 욥이 환란 당하는 것을 염두에 두고 한 말입니다. За тэгээд софоор ингэж бүр нэг бүрчлэн ингэж хэлж байгаа шалтгаан нь юу вэ? Тэр угаасаа "Йов чи ингэндэ" гэж одоо ижлэх гэсэн үг. 이제 욥이 하나님 앞에 불의를 행하여서 죄를 지었기 때문에 하나님께서 이렇게 불같은 그런 시험을 주어서 패가 망신하게 됐다고 말하는 것입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол тэ чиний ийм байгаа одоогийн байгаа байдал чинь тэ эзний өмнө хормоо хийсэн учраас тэ ийм байгаамаа. Тэгээ зогсохгүй чиний төгсгөлүүд нь бас ингэж ирнэ гэж ингээд Йовд хэлж байгаатай ижлэх гэсэн. 이제 하나님 앞에서 불의를 행하고 또 죄를 짓게 되면은 하나님의 심판으로 누구나 이렇게 패가 망신할 수가 있다는 것입니다. Тэгэхээр бид нэр тэ эзний өмнө зөвхт бусаар тэ одоо зөвхт бусаар зөвийг үйлдэхгүй амьдрах юм бол өөр ирэхгүй ийм асуудлууд одоо
зүхтааж гарахын аргагүй ийм асуудлуудад тулгарна гэдэг хэлж өгч байна. 그러나 욥은 불의 때문에 고난당하는 것이 아니고 하나님께서 욥을 연단시켜서 더 좋은 복을 주시기 위함입니다. Тэгээ Явын хувьд болохоор чинь үнэхээр тэр зөв бус байгаад эдгээр зүйлийг авсныг бол үгүй шүү дээ, тийм ээ. Эзэн бурхан түүнийг илүү өрөөгнө гэсэн өрөөх зорилготой байгаа учраас түүнд одоо энэ төрөл зургийн ийм сорилтуудыг өгсөн байгаад байгаа, тийм ээ. 근데 소발이 말한 것도 진리지만은 욥에게는 해당되지 않는 것입니다. Тэгэхээр Зофарын одоо энэ хэлж байгаа үгнүүд бол нь бол үнэн худлаа биш. Гэхдээ Явд бол хамааралтай үг биш байна. 소발은 옳은 진리를 가지고 그 진리로 욥을 정죄했습니다. Тэгээд Зофор яасан гэхээр одоо зөв үннээр ингээд одоо ярьж байгаа боловч тэр үгээр яаж гэхээр Йов руу дайрч. 이처럼 진리를 잘못 사용하면은 의인을 정죄하고 의인의 고통을 더하게 하는 결과를 가져옵니다. Тэгээд бид нэр эндээс сургамж авах хэрэгтэй зүйл нь гэхээр бид нэр тэг юг зөв зөв үгсүүдийг зөвөр ашиглахгүй бол яадаг гэхээр өөрөө ирэхгүй одоо нэг буруу хүмүүсийг илүү нөө одоо ийм зөв үгнүүдийг бид нэр зөв үед нь зөвөр ашиглахгүй бол буцаагаад зөвхт хүмүүсийг ч гэсэндээ ингээд дарамтлж болдог гэдгийг мэд хэрэгтэй. 예를 들면요, 칼을 가지고서 뭐 그 치료를 하거나 또 요리를 하는데 사용하면 유익하지만은 그것을 가지고서 그 뭐 강도질을 하거나 이런 도둑질하는 데 사용하게 된다면은 많은 사람에게 손해를 주는 것 같습니다. Тэгээ хэдүүлээ ингэдэг штэ. Хутга байна. Тэгээ хутгийг одоо хаана юунд хэрэглэж байгаас шалтгаалаад танд өгөөжтэй байх уу эсвэл хортой байх уу гэдэг нь шийдэгдэж байгаа. Жишээлх юм бол хутга та барьж ийн. Барьж исэн хутгаараа одоо ч сайхан мах өшөглөд хоол их юм бол тэр чинь олон хүмүүс татгаж болж байна. Эсвэргээрээ бол тэр хутгаараа яах юм? Гадаа гараад хүнд тулгаад дээрэм хийгээд явах юм бол тэр чинь юу болох юм те? Ингээ бодох хэрэгтэй гэсэн. 어느 시대나 진리를 따라서 바로 믿는 성도들을 정죄하고 핍박하는 자들이 많이 있습니다. Аха. Одоо ингээ харах юм бол те юу үгийг буруу ашиглаад одоо нэг тийм мэддэг юм шиг мөртлөө бусдыг ингээд нөгөө дарамтлагдаг хүмүүс байдаг. 그러나 이제 바로 믿는 우리 성도들은 그런 일에 미혹되지 말고 바른 진리를 끝까지 잘 사수해 나가야 되겠습니다. Харин бид нар яах ёстой вэ? Хэдүүлээ үгэн дээр зөв байгаад үгийг зөвөр ингээ ойлгоод тий үгийг зөвөр сурдаг хүмүүс болохоор юу яа гэсэн үг. Үгийг зөвөр сурдаг, сурж байгаа бидний хувьд илүү хэрсүү байх нэг чухал байгаа. Хэрсүү байж зөвөр ойлгох нь чухал байгаа. 네, 오늘은 여기까지 하겠습니다. Та адил өнөөдөр ингээд дуусгая. 네, 수고하셨습니다. 네. 네, 수고하셨습니다, 목사님. 은혜로운 시간이었습니다. 네, 그러면 뭐 기도는 그냥 약하고 이걸로 마치겠습니다. 네. Ягаа залбираад дуусгая төлөө. 네. 자, 다음에 뵙겠습니다. 네. За дараа уулзъя.